nyina no ya biebiem akra Yankopon hyira mo pa wate se motena sesei na mo so a yen yab na ahyefo no yemfamu ni agro takwa makru manager Steven ono nso ewa ha yewo Antonio Pon enso wa ahoma ne so en wo kire se nana ya Krobea Asante ena wiei Argentina fo yen nyina yenso ya badem na awiabre mu yemfamu ni agro kra ewo afidie ne so yemfamu ni agro Yankopon hyira mo oba Argentina ayia yen nyina yate ahwim ena yene mo edi dwuma no yada mo nso mase ene mo nso dia mode ababesom William Ofori Yeboa ewo ke Yeboa digital satellite ene wo kire sabra obekuma se kodia nana Krobea yen nyina ye wa ha ene ye hwem live ye wo Bernard Atanga ene wo say yes ase wo ne wo ka nipa no ni nyina na ekọ na eba o enso e ka ne nko na wo wa no aduane abo nana ya Krobea Asante miminim wo bia obi ne son nsa edi ni gina baabi nanso sa nipa ne sa wurawura ase koka ne ho nsem poto e ma yeyi nipa na wo bo ano no edi beduru baabi no yeyi ni firi ho nana suro nipa na awia Francis Ajay eye CEO e ma bosomtwe rural bank nana yese mo power udwumadie no ejetuato ye wo Abdul Foso Malik Mufti e wa ahoma ne so en wo kire se manso aborefo nana Krobea yesre Allah ni nshira e de amamo pa wate dwumadie no we are enjoying it your very best Yankopon nshira mo ye wo Mustafa Said enso wo Facebook ne so en wo say yes your very educative program nana mo ntonko so na mo modwuma na wiei yenso ye tie mo okay obi do wa eya suru no oba de achi ami wo ho akra me ba den obi do wa eya suru no very good mo ne kasa awiei ye say ba besum bio sa na esom a ye besom no ye se ye tena sese yi a ye de yensem ni sua de ye de akira de very good enura ye de otanka ana odanka wone ono papa 70 years ya wo konyem akwada 15 years no ya de one more buy in fact adofo ne adehye ayade se wo buy your office wa enuoma esum hono entimo amon so mo kan mo de nyambo akina ya de ne beba fidie yi so abeye presentation no ama mo hunu nioma mo de ba ye ni nyina ni ya handle ede amano Yankopon nhyira yetiefo mo amo share bone nso no mo mfamra na ye twemo mo mfamra na ye twemo na na wiei krachi oni adwumaye sa Yankopon adomunti amamuo pa na yewo nanapa odwene na de hye hunti sesei wanye adwuma nyamishira wa hene no obede na dwen adodo krachi asem ba enam nyansa kwan so asem ne ba wakohwim krachi na modiane asem na ba dabi sesei krachi ne da onna bema sani wo beti ni suo na wasuo no akra Krobea na utumi hu se oba de ade no ano ohye kwame na na be yaw na awiei ye behwe ho ye bewurawuram na ye hunu sane asem ne te no bia dede waje owura bia kwa akoyiska ewo sika Krobea kama sika ya eye loan ena o apply okay na wakwa akoje bank hwa ena woji sika no wabie ne bag ena odi ahyem no mfa nkofro ka no nko ne ba bi bokọ odi hyem a nkofro ka ena oche taxi dropping siska na mabeyi no emu odu enti ma memfa ntena taxi asem oba dabi waso bag yi mu asem oba edi sika no afri bank ho edi abetena taxi ni mu straight asem obo okokudru fie obie bag ni mu se wo yiska ni bi dia ma taxi no a loan no asemo ayira abadabi na ena wiei ye bewuram na yahwe se anyanyambia krachi na semwi senpa pote ena etie awiei ensam de bi ka ho na we na ebedi adanse ye na bonkaye se dodo na nso eba ena wiei ubetumi ahwe yen live ewo Facebook ne so obetumi ahwe yen live ewo YouTube ne so na mo madesrede ne se eya ahye ma wunuanom ene adofo enya show ni bi na onom nhwe na wontie awiei militant nation ene osena na Krobea
I greet you oba barekese fufua ye nyina yabade mu ha ena ye hwew ye wo verantwi ewo ye Facebook ne so ena wo na ya Krobea Asante ampa ba me number 2 ena me nso me wo Yankopon nhyira mo wate yadam ase ensia Augustine ono nso ahye ena wo kire se na Krobea onu abedwafo odwumadi a mode bai adesua wo mo adekire wom ye frem evangelist ensia Augustine me wo ahafogo so na da bia me hwe mo live yada ase evangelist Edmond Opoku ono nso hwe ye free enche ena wo say indeed Krobea oh ye very very great adwuma pani adwuma den na wo bɔ no Yankopon onhyira wate honorable Akwesida Akobo aten enso eye MP ema bosome frɛ ho abato mpesua so nana ono nso mfamu ni agro ya wo Prince Otis anane and was a good day nana Krobea unu team and now we wonu abedwafo nyina you are looking great ya ma happy birthday free say na ye ya wada dane da wo motivations wo de mayen ewa afidie ne so no nana ye ni so ewiase se wansuro de oben wo a wunyini nche ase wone wo ka nanso unya asem hwa e na abehu se one wo ka ana se one wo nka awie mwasem a moka ye no nana mani age ho pa right ya da won so ase why na de hian so de be ye adwuma Margarito de hyehye e no se akora o ye live wa ha Yankopon hyira mo Asem Beba Dabi ampa Mustafa Sayid wono nso aba ahoma ne so ya ono nso ehweyen ena wiei na nasro di oben wo kwabena badu asafo body owo United States of America Minnesota owo live show ne so ya ohweyen ewo Facebook ne so okay awiei me wo kratch bi ewo manim ha owura akwaba Jafara aya bi wa no ate oho te sen atwenya me ado ye ya fra say krache atwa fam na nankama atwa say ya na ukasa ana se bibia si wumnim yo ya atwa bibia si be 3 days as 4 days ni kura mentimi eni di kura mentimi nya hwe aboya na yele free mensa no meni adwuma bia me ana otufo na di aboya na ba ya na ebo complete to the 10 di ka bre ana me de na be ka mensa no de odi machi ana ma ne ko register ni din ekoye bibia fairness ana me amasua bobo ya na etwi mesua boya na etwi ametena so kra menya 2 months am de adwuma na my panyine bi tobo relax ma ho mensu tobo relax ma ho mensu nyabotre kire wasem ni mu hyase e de ade pa ne siye kire me mu na mintie atwa na no Monday no ana otumfo ba infie otumfo so ba infie a motor me mfanya adwuma asa te se otumfo ekọ ansa asana makoya adwuma etina na ba ya okoye no ana me yesa na mekọ anumanye kwanto ma mu yinji hono na makọ esimenya bi kakra de ato petrol bi aguma ti mekọ metete hono na mu se ma bia be gina moto no ba na me ma adwenya ma ma ne so sa wa gina moto no wa chenti me sore se me ko moto na se o gina ho my pen no case patch moto no wa de na me se me dia no so o drink 70 bi eden e baby o moto drink no etika betima be fa ma na me se patch metima be fa ana o tram me moto ni nchen ana me ni nyina ba eto me ba baby o mo hye moto no mo fro se bombe asahin uma bi ho no mo twa rasta kakra bi uma bi asa na wa tra so ase sa ho no o osisi ya uma no ana o de ba o ton de en wo ho uma ne ton drink ba me ni uma ne da bombe na wo hefa ha baby o mo hye o mo hye moto ye alaba ye asa na what try baby abransa no mo shala mo hye moto na alaba ye wo ba wani mu aba so ase wona uma bi wani mu aso keto bi so temi kura na wate je mekan otu drink me enti eduru na mine call uma no menim komo ne kodi ba me de moto ne hye wo se ko me pack drink na den agum enti mo na mine ba se wo se o mo se ne de no wo friends o se kese na ede o nti yes an ko na se me sasa me chi a one way timi nya den emfo no de be nwa be si masarachi fo na so da no wo enti be si wona cars si wona me pack ye de share asawan se masalachi na de ba be si wona timi di si o me se bi e ba be pack drink na den agum enti wa me se mine na ko gina bi o e ko no sase ba bi a e ko e na nka e ko fa drink na woman no no woman se kina ka wonti be na magi kina me se na o me ntumi ma abo ya na e fa nya den enko ne nke enko jikini na no so dabi ye de abo ya no ko be chentino o me de praga ya de yakọ etime paki moto ni se wi na se wa fra praga ewura bi ono so menim se
wonim no so wonim no mintimi nkyere mu ya say woni pragero so red ana oni di nkomo say me ne pragero an nko na say me menim wo ana pragero an say onim ba bia man na chentime me anya dan yenko ana oni me fonti eduru honom no ato anso na esimi so say me ma hye me ma da hye me na mbuza woman say bla na oba ezi sia na osi kin bi wo hanom ai ba bagidi akoyi ne ma wo si honom na woman say oboa oba be 5 star na ato na osi bi nya dan ni honom pragero an me yenko a fada afre no jino no ni woman na ye dan eyi e ma me delay hop kwa be 5 minutes etim osare me nwa e beduro na se buta na man na je buta ne si honom man ne je de ai oji buta honom ode ya alola na ma tiema nkremofo no baby a wo paki moto ni si ya na ho na oje buta no aboya yi pragero na ofa me ne so nim ono na ka se wonim baby a man na chentime me enko ye ba na se buta ne si na se ensu na ode ya alola ne si na man fo mienu ti wona mbi so pa che obla na no ya alola isi na man hu no no mbi isi o man so bia ka moto bia da wo man ko de boka bi si na so mesra moto me de o kinyina na eden e se mo no no de mi ko yiki no na menhwe e pa cho kin yiki no yi ani me road way tab de dam nyaji mon capture mame peja mesa ko woman no pa form kakra mesa ko woman no back e ko bisa woman na woman ka chem say adanti abo ya pragero ano de we ano wasi ya na ma adwan ma na so ana menim so na man na so na mse o de wasi ya menim se bia ono so ni man to oboa me no wasi da bi obi a oba me hono ma ba ji kina me se kin no man menim ne da adanti no de wugina no ma wadi lace ano wa me yanche no na mse ma me ba sa me hu de me nyenti me nua keto akwara be fa me kofi e ko ekesi no aso na se fara me hu de me ya me hu na me hu asem so me nyere me nkoka at once na de na ye wo me hu de me se police station ko am tina kwara me hu asem me yere me kanu tobo baby a man ne je buta ayo wom se wode ye sala no na ye efa hefa omo aso na nkebofo aso na nwa ye kase no so da na wa ye aye moscow kase mu haye wa se haye any photo studio abrosa bi opposite ana enye ho sa baby o ka se ohoye company kura na ade tia me ko na se ties no mo sa aton no ho no ubie se a ties no mo ton ho ena nkemofo na so da na wo sei edwa wo ho abrosan a ye hihye moto ewa animu ehon na first one me ko fire ba baby obaji moto no ye baby a me kire nkemofo aso da no wo na nkemofo na tiam kura bi mo ye alola ho no ma okay enti papa ne ye ko ususu se sa pragero ano no friend ma pragero ano kura no tam de friend na me ten ye na se one pragero ani gina mesumi ye se mintimi nyadai mesumi ye se mintimi nko ana pragero ana se woni baby a man na yadai a kire no ntimi me nko etike ye ko uma no na uma ne ka se kini ni wono se ka pragero ne me ba ya ka ba be hu mi moto no ba ono so no uma ne yi se aso bi ona man na yadai asoma no na e ma uma ne kura dwa asa na nipa obaji adem se ade ni mo na ade tina we dan o force me sadam se o me nko na ba jam moto obla one ono so sad me wan to ni bedu na se moto ni wonom afro omo me fa ba bia o se opia moto ni si na se o fa si ya hono mache it was sad me fa uma no na se oku ani ma so ase na hoko o sa afro me se be si machi o ba bia o be fa moto na me ko se so na se me ko ayi e friends akotia lai na se me hu ba bia me fa ti pragero ana na sa ka se me nguru ana o de me o ya na o de makuru ba bia o mu tonto condemn sa ko puma na jutu asana me ko dufie me sa nkade no o moto no etesen me patcho absonic patcho wo wa na oto wa de me patcho na me toy na adawro ma na to ma me otumfo na to ma me me ni adwuma bia so me ni sa no adwuma kura me nya case bi ko da prison it me ba me so wan fia na busa ase be di asmas no busa ase be ne hia ni ase Kenya agbo ya kede ye dai kede be ya adwuma da de ho it moto ne ba na me ni mutwi ana me force mo bi kire me twi it me ametra so be 2 months ni eno me sa no adwuma kam de ye dai e adwuma na machine me pese ka eso mboma me ti no ana ma fa me bibia anya da anya me de odi machi na ma de call as say e de bibia ye dai e ti moto na agasa kwa me bibia kura anya dai eni ba moto ne me be dia otufo de acha me pragero no unim no minim no ba minua na oba he no so look minua na je ne number kura anya sa ka me kwa ka no number kwa ka me anya ba de me ba me friend ba ku no fa na me se ko mla tobo mame me ba pragya driver ho te say pragya driver ho te say e fra kwabna de ai kwabna de ai kwabna ekuko wo nansan wo fa krachi bi
ewo drink bi ho asem a mo ba ye na ne moto abobo ya obi afa abobo asam no wo asisen wonim dia na fa ho me dia be wo ba ho na me dia no de dia le drive mete onka kasa mete onka Dabi Kwabena Otemenka wo ye adwuma free he kwa he Ewe boy we mo je enene nkasa ka kire ne se wo ye adwuma wo area ha nti ehia no wo efia ha sisia because entumi so drive you se bibi sa entumi nkonkoba se enipa no se wo ye call ena wo ba ya wo begina ho enti nipa na ofre wo no wo wonim na na eno ye number 1 2 edi na ba ye se wonim nimpo na oche wo dropping mokokodru drink wura ne ho na drink wura ne ka se da bi o enti sa no ka se ope 5 star ena wanya bi edi na ba ya wo ne drink wura ne start say ase o bo delay tactics edi na ba ye enti ehia sa guy no kin wotime mi enko pragero ano o se woni bia bla na tire kin time mi enko de kwaji kin no o si moto no kwan be na afa so nyae o tu fo na toma me den na toma me free blama infie me do ntani ba me na kasa na ho sum num de wawu eti ye ne ye bonu ma o tu fo de epie ba ayi ase ye tu no mansa na wapie eti ye be di bronya nim no ana na busa se ne mlante de be ne hian ana ye se si ano mo na anya adwumenti no kenya wo boya ke betim de ade atobia dadi eti ye di bronya we be 2 weeks ana na de machine ye de ba na blama ne de chiche machine mai ba na minim twi ana me ankasa so na me ni ensano adwuma bi a me de me ye ti o ba na me ye se de me machine me obi anya de e ma na nyusu ti me mo ma kire me twi na me am de aye adwuma na me ma obi kire me to mo kire me ana me so me hu machine ye de etwi ti me nua na odi machi no on na de ni scan nyina akola se na wa petrol about ye de ma me picture ne bi bia ye de e wo so no di kin ye de e ma me ti be start adwuma 2 months mo ani ene se ma ne be fa me dropping o ai amani won ma o de abaji moto no mine no what to say mine wo ma etuntum tenten wanyiri kakra na ne afi no wo sentuma atale ana wo setra black it me ko edu filling station bi wo so am na me top petrol 10 se bia na ma short me yes me top petrol no yi 2 million ne 1 million sen ko percent ko twi akram so da bi adna me kwa na kwa me nya nwa bia na metima fara se mentimi fanti ka me fa na nkoma charge ni nyina ya den aka ho ana wo so wate yenko eti pragero we ni kura so ma ni 2 na ta ko ma na sama na so minim tam o de JS ka na ya da free mind ho no wo se ma na twa ka me ka je se minim ba bia wo se yenko no wo se o mimi yenko ni mo ti pragero ne kwa ka se nko ntimi nko a aka me sa atram ba bi ana sa atam so no ma kremofuna tiema o mo ye sala na boss say abo se sa kremofuna tiema wajibuta o ye alola so sa ho no ma ba bi o ye alola ni nyina ho etu ma na me kwa kwaje drink ko ma na kwa na ma ma sa de ntina me nche abo ya ru na ma hu ai pragero na ma hu ade o ye no mo na delay me kwa ma me moto na den ayila asa na ma adwen sa ye den e ba me ho so okoye case ne way me koye case no aso ase na me de pragero ni nyina akwa me ye case but na ma na de ne kwa of de me fa so na me ye den me kan ni nyina ye den e kire o mo ho no etire ma adwen ye den e ma pragero na ye den e so eti me sa ko woman no say na mine na da me no say ana tama me ba me cast me pekin o cast kin bi ani honum na obepa drink out no me hu say na pragero an o delay me ana ade na me enche no woman no kwa wase osisi yi na aden tuntina bra wo ko police station ho na wo ye case no e kwan ye fa so a mukoduru drink ru ane ho na
boy neighbor delay tax one can mekani nyina akire police ni enti one ka se wosusu se praga wura ne beka ho bintie bia ye interrogate ono nso sa ehon na instance one the father me ka se ma adwe ba na so won ma na meboa is at once me kill me ni bo me kill so kwa na me hu de me yede na me say ase ade no kura no me hu ni say akela na me hu ni say me hu no ma enti me koda na ba na jutu me nua me frɛ me nua ne fribla ma ne ba me nyina e ko chini ya hwa na me hu ade no oh yeah ex convict patro oko dem say patro 10 years hey e na oba ya na da roma wanyansa no dwuma kakra obedidi ho a afedi de asini ewi ase ho obi kɔ ne duafie ba ade aya na misro ene se enipa no obene nam ho bra onya bibia anye oheni a wodwen ne mabunu ho ene wo frɛ ne mabunu die na moya ebeboa mo na wadama yenin sanudwuma ene eboa yen abobo ya akora watie ne mranti asem ene wakoto abobo ya de ama na breman ya kyede ama mranti ye ye no hu no odidi nkakra afedi ye de akwa akoto no report wa akoye wo police station away paper ne way mon paper ne mame mensu mane naso ai mon pedo mame na yenhwe sene Hepa plus heba mischa awiai momma meba tobo menkasa Hepa plus heba mischa eye Ebanage Herbal Production and Consult onom ne de sadro we de aba Hepa plus eye 10 Ghana cedis adro we na nanom wadama ye kwa komfo anoche na ye koche wombie yakoga East Hospital akoche wombi eye dupa ye de ama woni a manage COVID no so one month from man now hobambo no in the sense say onum na wo immune system no enya strong em boost immune system no emfama wonom se unya Hepa plus eba mixture no a eboa wo hwedro we food and drug authority hwe mu no o say eye for your general well-being enti emfa ho ne yade a eni wudi asie se unya Hepa plus eba mixture ne bi na wonom a ebeboa wo aduro ne ye eye 10 Ghana pe baby eto onuro Ghana ha bia no uremu abenya bi me ma no mede enti onsu ko pebi no why ye wo pavine plasmos eba me chance wo ho eno nso ye 10 na se wahunu atridi yade ho mpopoye bi e wo nipadua ni mu a ma na moto na kope pavi ene plasmos eba me chane bi na eno nso nonom na ononom a saa nioma uhunu ye atridi yade no e ho mpomponso a uhunu no be ye free ho wonum ya less than 1 hour na wahunu se why fine wonum ato a wontumi ni di ohun e woso ye obasabasa akoma ebo periperi ni nyina be free ho nom nansa koye lab ubehu se malaria parasite no onom afri umugem pavi ene plasmos mekanfo ama se wo to Hepa plus to pavi ne plasmos ka ho nanom ba bi eto onro bia ubenya bia to freyen was 0542 77 8572 afe 0542 807 907 ofresa number we ya wonne Ebanage Herbal Production and Consult for ebekasa say sene enipa ede woni adwen ebiti amanfo wo kumase ya no enya asem ketwa man wo no one suspect ne say papa we ye bia obetumi aye fraud wana sa azan nipa bra wanim tia no kra no say me hu ni sisi akra me chiro bia won kasa man we kra da betima aye sa no my tuntuma wanyini obro 45 plus obro 45 plus was shent matare am was send a person in tra black
to hu na won kasa sabi o nipa bone ni e na wo ma na wo ba bi anu o ya alola se ne o ka ye no om so ono an pia moto no membe mo ko tama me ba na me hu se ai buta ne si wono na me hu me moto me kan chom se me moto ayelo me na me se na man na pato no oji buta o ya alola wa isi anu mu hu no mo se o sisi a wa pia moto bi sisi a rafa akode boka na me so me dia o me kin kura na se mo afa me drop se me fa drink nye den na wo paki moto no ye moto ne den because o paki yes o ye no ma bi o ye ne den ma lo ko no esegia gia na ese no so se won fa kin shem enfant to free a be den so betimi kura da aka wo me se de ono ye no enti ada se obetimi akot se obeti wo ya na so be den na bi obetimi atumoto nyesa won timi tumoto no ba bia no ye den etumi bi e lock na because so lock ye sti ano na lock no ena sti ano so lock ya ba bi e hwe no e ye hwa na wo ye ko e ko enti ye den otumi bi e sti ano atiefo obi wo technical know how of this a obetumi aboa ye say moto a ya lock me use moto for the past 5 years say me was say na ye moto na me use me use any me free say yo so nkwasaren so me code debi so akontomra ba bia ni mo ni ade nyina moto na me use moto de me ni moto mu pa say wo lock Christian na aloko na mde kin nyina ahye me aba bia mde ahye no so cars si wosi na mde ahye cars ni finfin oma na omo oja buta ni si ho no omo ka de na kire wo omo se otena moto ni hu ye bibia na me ba me busa me blana no ya lola isi am ba bi o fine no mo ka tem say sisi a watena moto bi so a o ka wo mu na ka ya apem ka akura na so otimi se minim so o chimisia na ma ne buyo se di minim ko fa so ya na sad na ba so ti se bi o mo ye moto fita na betime hu ko fa so otimi de tu mi moto no me hye ni mu ai bia mi ntwi bi kura da on te se na ma me saka wi am de tena moto ne so no mi ntwi bi da asem ne ba wakobo na nabrema na mane o mate ba otumfo na enyante me na brema ne so na woni tam o ayimfiesa aba de brem busan ba mpanyifo ne nyina ate yes krache ofa ufri ehfa so ame anomanje ho no ma ba bi moto engine no ena wade obesene ko ai ba bi ameche na ai mo hye moto so enti ofri ho no na wase ebe ni wo yenko hose wanu ma ne kodin kwa me de meto kwhye u ma na side wa me nim se wona ke be fa drink no enti me de meto kwhye wona o call store mu me nim komo ne sister na kwa hose si ye a me ka say a ko be tire de sim nya de ha enti wona sister ne din komo no ana o si yenko hose ne se ne ma no hose yes ne ma no hose enti me nko matiase ana mo bedru hose ho ni wie ye no ana o se key na san aka baby a odem bedru na e wo sie no me ye bedru na se stores na saso nyina no o makaka ye ne bi atum sei etimi kwa menim se aha no no moto drink se di menim enti ana o so ofa pragia na makwaji ki no begin e bedru sa o sie na odem ba ho no na me paki moto na se ya e betima paki ne mana ye agum sanse wono ye kwam ma paki o mo cars eti wono no ye ko to ye ko wie no se ki no o mo se sa beje no baby a ekwa na me se na ho de me nkwa mitimi kotopo me mfa ogbo ya ne nyede no wase ho na kwaje me nkwaje wase wo na kwaje ki ne bra me se ho de me nkwa mitimi kotopo me mfa ogbo ya ne nyede nko no se agbo ya no baby ma paki ase da se yetu e be tintino o me de praga ya den akọ etimi me paki me moto na den ase yi mu ya ne se ai praga ro na be jina ti praga ro na kwa me tam de be jina ho na praga ro na be jina ho no ana ono o na no a wode wo kofa ne niema wo kwaje ki no ono anko bie ena wo a wafa wo se driver wo de ne ko ba bi no wo momu ne pragia na enko akọ se mo kwaje ki no je ti am ne pragia ko pragia na gina ona me ka che pragia se minim wo man na nim ba bia ko na pragia so ni ba bia man ne de e ka no ti enko kwaje ki no ana sa ta so ne nkramofo na tiem ade e man ma ordinary bi ti ne nkramofo na tiem ti ba de wo ya so o de akobra sane amidin kan se enkremu bi wo ho a obi mfama yen no Eradi Nyankopon adaroma moto fitafo ni tie pa enti yanya obi a ono no oye moto fita yane ne monkomo ewo saa asem we ho because nimdia de unya nimdia eboa pa mo amu yuzu abobo ya apragia say it has become a new normal abobo ya ni apragia no abeye new normal ewo ye mpotamo we hai krache o honte sai me pacho nyame adom na anso nyame adom wo wudi de sai me pacho ye friend Isaac Isaac di ai
Isaac Yasumadu. Uye motor fitter Isaac. Me pata. Enkomo ya ye die mo amuye motor fitters no. Se kwakoba se ye loki moto ni stia na. Obi betumi afa kwan bi so abie ama aye ya na Isaac boayen. Nana we die. Ebetumi abie ama na ye because moto no lock na ehim na de lock stia no. Eye pink tuwa bi na ehye mfimfiri wo. Endi se nipa na yire ne nsem wo chim stia na kese a. Ebetumi abu ama na die. Asem Beba Dabi. Eye pink tuwa bi nti lock ye pink tuwa bi na be hyem. Shema edi a lock stia no. Enti se nipa na yire ne nsem chim stia na etumi bie. Na bebu abi. Okay. Na se ade ni hyegie na wapaki o wo de se watumi aye na abu abi a eye dan na otumi ka wom e ma ni tumi gye ma ne de ko. Ansa kin na I no obetumi atsesafoa no. O hwe moto no stia no ate ho na wayes du ho. Ebi ya safoa ne de. Enti so wote saa safoa ne de na waka wo ma beje so. Enti ene ebetumi aba se nipa ya woje krachi moto ekura ne betumi aba se bia wo ye moto fitter ana bibi sa wo wo hunim de pa hunim de o ti sa kin no waya ne pe wo ka wo ma beje so. Enti mo amoye moto fitter fo no mo wo ho amanfo tumi de bibi sei ba omo basa se bia asiesti anate ana aye bibi a eya amomo dwen de yen obi wo ha wote ne kin ayela ento beto kin fu flashing obi wo won so wo nya tika nto kin a o ma yete kin ni film to ki moto no wo ha no timi aka wo mo boso ba ya amo ye no mon suspect bibi aze bia dabre wakowia ana bibi sa no de se won timi nka o because wo ye waduma no de abata ni na yi ayela ne tafo ayela tino do pesa obeya man na beye ya semo okay yada aswate asumadu obade yo akra me da se krachi ni eduru ba bi a osiba bi amadu no wo park wo moto no na key yakofa key aba na ofa aprage abae ode baaye no ono oye ona no a ono okwaji ni key na yenim no obeduru ho no a na ofa aprage na o se wo a ukuta wo moto a wo kofa ne ma no wo mum na kwaje key no bra enye ebeduru ho no ma no ofa aprage no tam ebeduru na me park na me wo aprage pese won ko wachi bi aprage na ba bedu abeduru ho wa fra bedu me na me no nam sisi a na wo na aye driver na eduru na amse me key aka o take fm enti me wo say me san kwaji key na ntan na metuma be yi ne ma enti me fra aprage a no ba be fa me na so be fa yakọ na wo ba ya me a me nim ba bi asafo ano wo na me kwaje me safo ano me ma nkobi na wo driver no mom na wo say kwaji key ne bra de father za mistake na ba de ma ba nyina ne say pragero ade tam wo de beduru ho no na so me 10 now wo ne pragero ade gina wo ma di nkuma de awie ana pragero ane tam me ko tram ne se me de man ne nyina na ede e ko tenti me ti sei ana man na ajibuta no se father na yankwa na wo say pragero ane enimo wa chano ko chana me say pragero ba bia wo kan me nimu ana wo so minimo wo yanko na me ko kwaji kin no e ho no status wo ya lo la no matie mu so wo ya de wa kan de ha no de hia me aye say ono a ne ki ne safo aka ba bi okwaji abebie no enye ono mo ne safo de bi nya ono ne safo bra wo na nim nipa no obi enu a okwaji safo wo no ho a onim wa odi ki ya wo pese wo hu ne se adenti na ono na anko na ye wo na wo no ba bia no kan no edi kan ma ko woman no honom o woman no osisi e tobo man ne ka de na kire wo se ansa na wo fu pragya no na wakọ woman ne ho no ka de na kire ka se wo nko na kwaje bra na dabi tebedu o ka tell me say wa from no mo say o say no o matum na aka ono nkwa na drink na eden egu on 70 abaji kin no ba bia ye call back na enti me pese mi hu se man ne ka kire wo se fu pragya no kwaje kin ne bra pragya na de me hu ya se man na ka wie etram nim se me ne man na eden eko ti me tram na man ne tram na o yes wajibutam ka sa na ba bia o se enko minim o so na minim ho ba na minim se me che ana me ntimi nya moto no so o nko ti me ka se minim ho
no so pragero no na kasa no onimo wana pragero no so be ka chem so baby a wo chene enko oni baby a bla na ye de ka adenti na hu se man na nko bie no wo wansi se ne wo nso yenti amensi no se enkremofo no wona o matem no mo ya so mi se aso de tam no aso de tam na aduru na enkremofo so mo tam no duru sa mo fa ni agro timi se alola na wo ye ne se sala tam ntine ma na ye den enti odi asa na afro pragero na zu se wona akwaje safo na pragero na akwaje safo me na me kwaje safo ntimi duru na me busa ayi enti ka kwa nka be kan say me kwa na me busa sister na wo ne gina odi nkumo na se sister mpacho o man no be gina isi a no se baby akoyi drink no yamaji kin bi eden e won no se da bi oba o so pe 5 star na eden ato no so oni bi e won no se pragero na me enye den e nkono ma adwia ba me ho so ho no se me moto ya da si ho e won no pragero na so ne ma me ne den e yi ye de ho woman no o sisi ai woman na twa rasta draw the curtains akra me ho na hon pa ne hia me okay M13 for better one as me da se akra o free prison ba ya che e pa to me pay 2016 September 6 try o ye den na akodem e pa to obabi na me no batno ko school ana na ma ya che but ye nyina kwa na e family but ne enka no ma ya che me ti oba na on ne wo ho ne ho ge oza oba no kwa de isi akwa de on de nyam ne kwa no wo kura be 3 as 4 nyam ne na wo no enti ye ono ne ho ne ma wo kodem akodem no om so wa ye ne den omo ka chem se magrepu no basa no sa tam so na me kodem na me 17 years na me nyiri bat na me mu atwe kakra ana case ko mo fa so de cheme so na akwensi me brege ne papa no no on preso mo chemo so ame to mo yese before mo yese kamen pa 10 million nyede emno mo nyede embemi ba mo me busu afon so nten so a mo afoma nyede anko me busu ani bia ante omo ti yare se ye na so na fm se ye jari ni pa bi akwasi ankma 10 years asana me ma mu nyina ba central prison abe mu se sai atem enti wakotwa 10 years na ba me ko discharge o mazimo okra o maximum ona me ko discharge ya do ba ya me ba fi okay o ba no na wo wani da so se u benya akwanya bia ye bibia na atuna me nie ni da so bia ba na ade o mani so na me bobo na me footballer me card cross na ni wosisi ai anochi nti ya na me disi mani so tama ma me kwa be free prison no prison officers for no catch any say me obi a me ni bobo nti no me na nya dan enko me ho ba me pie no na se minya obi obesa aboa me obo onim ti no e mana minya bibia nti na me tifi nti me namfo no me nuanom na gya mokoba yo me nuano odi machi no wonde ono ye na dwuma nkasa oye master ba ne master no oye hanu atu kwa kwa beti to na boaboa me kakra akra na eja me de course ma akonya we ye den e de bai asemo enti esoma okọ ye ne ma na na hu no ehum mobo enti asemi ba ye de na na ankasa anim de nkudurui mi hu kwa akra me fa so kra na na anim so kra nya ezi se obeti makọ ende untumi no kre arafo asem na mobo asante mawura na na wonkwa so wadwen pa wo wode ma wo man na wo dwen wo mabunu ho krachi ona adwen ni hu o na afi de obi de na adwen abebiti no aye ni sei wote ya nyina esua no osuo onwonam ni suo areho wakotwem finhia du e wo prisons okọ maximum e ho ne yakọ discharge no e ho na jata ne kofe no epie ya wapie woni ani da so o en wo kosom esom a wo som na mu ano e na akora na dama ohun wo do mobo a afedie hwede ato no cancel and buffer Krobea mami sa ai menuan o kasafoa momodru ma me ne ho no papa nansa na osusu ofa moto no safoa ben o hwe odi enim safoa ben ehun asem na wo kan o si wo se ni kin no papa ne se ho se kin no ma me na wa fro mama o ma me ne se me sa ma kin no back before no o se ya ma gina ho no back exam na ma bi eti ono no kra de o na se ko no me na ebe ko era ma Matias enti safoa ne ho se kin a ko gida be bi fe be bia mo koye no na ho ye den ono so no stores no sesa so bia mo ko man ho na ho ye ho se na se ho ye woman on woman on the store ono so omutu drink here den e ho no but me kodo na say drink no tun matu amanasa e ho no eji ene na sa safa we na open no is it different from woman no and I say woman no ho say woman na ho no sa no kire me say woman na say yen sa magi kin ni sa nya den tie me nya botre
me say safo we ye kan ho asem mudi kan ko wuma bi ho ofa wo free breman no odo ba wuma bi ho say aho na waton segu tieni o oso ne be fa pensa waton segu ho enti mu free bra yi ho e fen say anmanye ho ba be fa ena mu duru ho no mo fa nsem bi ho me pa cho de ya say ye duru ho no ma me ba be fa wade ya me ba metimoto so na ma pakere me to ai da be so timi me to na be ma no ana ono ne call store mo no mo kodi nkomo eto ba no say a me nsen to no mo say wo sie ho no tie nkofa o say wo sie ho tina say ntimi sa mo back e kwa no so betima san we cha but one way a police ni betu tie be nwan ye na say o mo say wo sie ho no it means safwa no ho sie ni nya ne dia enye man ne dia ono ni obi ne kodi nkomo woman no osisi ana ono be pebo ana obe ka kire wo say omo say indirect yes omo say dress ni wo Wholesale. wholesale it means wholesale ni nya man ne dia eye woman no ne kodi nkomo dia sa na pride sa no ye good enti se sa na tie dia ene adenti ana ono no kodu ho no o ka kire wo say woman no say tio safona ka tio safona dey aka ho ba ya muko woman ho o ti se woman ne dey kasafo bi asem ono ma ma anko bi me ma woman na ono ne kodi nko me ma anko bi se me paki motor se na mo gina se minim ko ko ni woman bi aka ho a hwan na ese nkoko okoje se man na ke koje but me so na wa fa me se drop yam de na timi na me ya se ko ma me ntuma abo ya na me ne ne fa nya den out of generosity and or dia ko na aha no abobo ya no so ba hu sei abo ya ai pragiano tama me ya se wo me ntumi de na me yanko no ka se da bi ba bi ma pakene de yes ye kwa de be chintino on fa pragia me nya den enko me key ni hunti no fa pragiano dropping enemy ntimi da bi ha na be se hu se no pragia de ofare so me ne nkonko ji kintimi se key ni ntino fa sa pragia enti key ni nti no fa pragia no ofa pragiano ho da bi me de me ya se pragia no komo be na pragiano be gina ho no enkomo be na oni ni di ya wo tie men minim ko kro pragia ran kra so man iska man sai sama 20 series but me ma hu iska na ode ye den e ma no na ene wo want nkoma oni di ye obi afa dropping say wa fe no ene wa fa dropping dey tira hu ko trem da bi nyas me mfiti am ko trem o man ni gina ayi pragia no bi one pragia ran me na me ka je pragia say ba bi o se nkoji kini bi ni mu no that I want to kill asem me say me establish a fact wa say di enti no fe pragia no because you wo no pragia no say man na frɛ no say pragia na ba you minim ba wa ya ko ni we na so be kan so mo se kin na den aka store mu enti hwan na enkofa ba gi kin back enti hwan na enkofa enti kin de na say kam ne man na den dabi enti pragia no ba wa se hwan na enkofa pragia na say onim enti me na enko ne enkofa pragia na say onim ho ana man na catch dabi pragia na say onim ho be say amam 40 de ye na say be say tio dabi open up your question my people dabi you are close be say me hu dia wo pesa wo establish nti bie kwesi be say aha na be say me hu say you hu say onim pragia wura no say ye involve na say ni kwa say dey ye involve pragia wura no dey say bia man no kro no enim pragia wura no ana yes say me establish fact bi dey e wa say ono timi bua me a e na me yetimi hu say ene man no edin kan ne pragia wura no e hye ho nada fara ansa na we eba because the name be me hu say di entina wo de ere waba e komo ne praga wi andi e so fa phone tan so kasa se wan kasa unim na praga wi na abetina ho tim be me hu say praga wi na be gina ho no ma ne wo da wo say wo ne praga wi fo na ne koje key no embra dabi tama ono eye ko no wi o ka say o mo se ma di kin no mintimu se sa ko no e na praga wi na friend ya do but we be wonya ntima say me say oye ko no wi no ko no wan tibio tobo mame moa bra pragia no be gina ho no man no ne ka kire wo say for pragia no ne nko store ho nko jiki ni mra na to me tram na me say man na be tram bi me tram na wan tram no enti man na nka nkire wo oro ka tram say pragia ro ani nim ba bi e kwa jiki nti e ko ka tram pragia say me nim wo man ne ka kire wo say for pragia no na ye nko jiki no wo se me fro pragia me nyina nko jiki no ana wo fo ye no na hu se nkramufu atem o matem na oji buta e ho no ma so o ya alolanti no wa kire pragia ro an say ba bi akin wonti o pragia ro ni mo ka kire pragia ro say me nim ba bi aye ko no na pragia ro so tem so ni ba bi akin wonti anya ene ono nko jemrai
ada na ne wa ma prage wura ne so nko akora e ama prage wura ne so the way o siri me e fa kasa na pressure na aso wona me kasa nyina na akora ye duru ha woman no osisi a woman kra ko ma kra jiki no so osisi e me hwe okay no paja hwe camera no mame key no na fabra form kakra fabra form that is the motor key no na ikutano no motor key no na ikutano no sane motor sub machine ya register na ye say ya the chassis number se bibi sana because aye absonic or see ya absonic they said also oh on the picture and the motor na ba na kasa de mo na picture about me an kasa me de ndie me ntwa de picture na otun for the ba na omo twa de to Facebook say na de abo ya blem na mlante omo blem an ti motor ne nyina o Facebook. Okay dogaban akwaba ya na umpomu Yesu adom ahoden ho pa atiefo papai ono na manage herbal production and consult odano na dama and what the HEPA plus herbal mixture abama food and drug authority ahwehwemu agiatum say eye for your general well-being ebe boosti we immune system no ama ho aye den and the papa no ha na no mo call Confanoche after Ga East Hospital mo ba Confanoche be di dwuma bi e call say doc ya na ya etiefo bi good Asem Beba Dabi dwuma die no indeed number 1 yeah that's it Ebenage Herba Bribia and the AN say Yebemani Penya Pomudin mapa. Inti recently activity no ubisa said ye okane kuye pa. Good. Na ye koswa so aboye homodensi ye mane nkoso ha. Sure. Say ebia ye ko konfano chinti ye wi debi. Ye bekoswa so abomoden na yama duduo no anya HEPA plus no so mfaso. Na mfaso pa ewom ne se ye kase ye chichempo mo obi anya bia. Ye sanlan na ye kiwa nyo bia ne beso ne so nti de yen ya ebua ni padodo ne ye say from 2016 na FDA ema HEPA plus general well-being status nti tumu se nye nasem kra sebe se bia afi no wate se duro bi nso eye for general well-being na HEPA plus de esi mu ache na abua ni pa bebre nti ebekoso aso ayadoye na de ya bro so na etra so ye se eduro ya maintain ne bo no from 2016 na eye 10 cities no sabre yimu aye kase ya so 10 cities da so ye 10 cities yenye ya adwen so say yes sane bo no wow e ma ne bo aye den wow eniti yen ya famu dia ye betumi aye dia bo my Ghana say obia ne kondo say all papa mudin ma papa no oyi ne 10 cities nko adia HEPA plus obetumi anya bia no very good ye de koma a nurse for a doctor for say onnom embusti won ne mo won ho ban me Ghana ni a me so me tie o se mete 10 Ghana cedis e de koto HEPA plus eba mixture e de emwa na menya na ebua ma e de broni be ka se general well-being no esipisita enso apomudin ma papa no esipisita me ntwa mfonyi bi se onse ewiabo e radio station dodo na na ho but there obi a wo pass papa tie sebe e de afa adwen pa no Asem Beba Dabi eno beti sa na se wapomudin ankasa so no wanya ahoden mapa e dia mano a yarewan ketinketi bia e ba se ba be hawa adwen no nipadua na ankasa betumi adi so nkonim na ese wotumi enyamfa ahodie nti general well-being ana apomudin mapa ye ka e de fa HEPA plus ho no e yaduru a onomo a e boa ma nipadua na ankasa ye responsible na ohaw bia eni nipadua no edi asie ne this time de e ye wawo nipadua no ena eba be sore waka na edi ohaw ni sunkunim nti ya na enye yenwa obi wo hono ma ofro se doc maduro ni de mo ba mo nkasa nka ye memeduro se isi ana ma mitumi epeja me mu ebo dwuma se de ese mebo obi so se sebe na mefichi kono enkoyie sa general well-being HEPA plus na boa maniema ekoyie na obi kura tumi ka se na odware wi a odi afin ebedwi ne ho a ne ho ye ne hene anasa ne ho keka no se de obi mo ka no but ni general well-being ne sha ase se eye okay no sa de ni nyina eko enti ekwan be so ene duro ni tumi ye sa de manfa so de we nyina eba na ya de ba akope so ni padua ni nyina eye na dwuma yi a ewo ho akonya soronko
sɛ ebedi ɔhaw ahodo bebree so enkunim ɛne ntina yɛto yɛ bo ase ɛdi 6 years ɛyɛ nhwehwɛmu sɛ yɛde aduro no ba bɔnten so a obi a obenya bia no bia no Nyankopɔn fa duro no so na ɔno nso nya na dance die ti pre bia no se ebie phone lines a ɛsono bia na dance e wodi obi hɔ no crowd to me ka sɛ sɛbe na me kasa enka ne wom ba me no maduro ne sɛ me de boa apagya ma ho odin mu ene me nte saa nka ne bio obi se na me tifa baabi etumi me ken manu mu nuro mako hospital aya de na ya amazing cry sɛ obi tumi ka sɛ okɔ hospital no technician na nka sɛ ɔhwɛ no ka kyɛn so you are healthy bibia akoye in fact oni how bia bonu adi dance sɛ ne wadi nim no ene ma nkoye o sha sɛ onom Hepa Plus for ne well being no ohunu saa o how ne bio enti Hepa Plus ho fa so ne de ayese otwe hu nwi no bebre ayese am ka sɛ Psalm 23 no be and verse 6 no o say goodness and mercies shall follow enti ayese ye ni adoye no unya Hepa Plus no mu a ediwachi sa se u general well being ni ye na dwuma yi a bribia no uye nkunimdifo na Nyankopɔn eye unipa physiologically no eye den se anka onipa betumi yare beka wato se de Nyankopɔn nyansem o hyehye nipadua no waye ne se anka how bi cry ba onipadua no a betumi akon edi yare ne so nkunim nanso yɛduane a yɛdie yɛnsu a yɛnom enema bebree ɛte yapomuden ne so ɛne ntina after 6 years of research yɛwie yɛ FDA for so hwehwɛ aduro nim that time ne nododo na na wɔ hɔ but abodin sonkom de ma na kyɛ sɛ numero 1 ɛsɛ dem ba akopɛ for general well being ɛne ti obi a wonya Hepa Plus anum bia di ho adanse sampa justifiable say FDA for betumi amayen sa abodin no emfa ho ne yade ha me menom Hepa Plus ye na anope na me ye nkyerɛkyerɛ bi education say odi obi a wo smartphone a Asem Beba Dabi de minim say nipa dodo na wo smartphone odi file phone na bo WHO World Health Organization definition of health odi search ye no kwan yɛ health ne spellings ne HEALTH now odi hwɛ information as definition abenya obemu ahunu say health no is not just the absence of disease and infirmity but complete wellness and as a well-being to me complete say you be define health here nka well-being nka na nyame adom Ghana de ye wadru a enye just well-being no a general well-being na say dro no so ye Hepa Plus mixture wow very simple ya ye ben na mekɔ ye be ye ntentem se menya Hepa Plus ni mu ani mu ya ato na ye ba se ye besom enti Hepa Plus na wo ba bia se wo yi aflawo se bia wo yendi se bia wo sefiyɔ so asawen so se de na wo ka no wa se kropon takwa be bia wo bia no Hepa Plus ni bi wo ho etwen wow na ne bo ne nso 10 Ghana cedis wo be bia wo bia pedro aton anas ubusuani bi wo ba bia o pese oton Hepa Plus ni bia ya make provision se be ya eduro ne bo nkoye din wo ba bi nti be bia wo bia to bia ton bia no ye de gu kam koma no free unya extra charges bia se bi obekwa akogina so aka se o me fa free kuma se pa wo pa je mi sei loading boy je mi ska bi nyina ekeka ho bi ye nya de gu kam afa ho ka no e de abro ye butai ne se 1 Ghana ni benya apomuden papa na apomuden papa ne so emfiri abibiduro mu sure eni se free abrofoduro mu 1 emfiri abibiduro mu ena 2 eni se okari sika kese ansa no wanya apomuden papa eni ti Hepa Plus papa ne nya fo sure na enya accessible nso ema obia enti enei woni e wo hohoi pando nyina nya Hepa Plus ni bi to 10 cedis ye ne say that quality ne nso bribia ne improve upon it mashada ayense se me ne management akasa Asem Beba Dabi crew ene Nyasampo crew no ye be shada invite me officially na mo amaba be humani so ade processes a fm ansana a chene out Hepa Plus mixture no. Very good me de ha me no me pese me nya wo na me ne wo bo ho nkomo na wo boa me hunu Hepa Plus no se ni enti ma me number me nya wo ankasa wo so doctor Hepa Plus mixture no numbers no so said the dro ne boyense san since 2016 no numbers so yense san no good 0542 0542 8
807 807 907. 907. Nana simple numbers. Yeah, sure. 0542 0542 807 807 907. 907. Bet means you have 0542 0542 77 77 85 8572 72 0542 0542 77 77 85 8572 72 and 054 929 7463. O friend no so a e betumi ni wadi nkomo di ya de ha before pa ya Ghana how about obi to be say common malaria but the name say malaria so very deadly ya de kunipa dodo enso ye mfa ye nim ko ho wadawruma modro no malaria ho adwuma no ka ho asem kakra kire nana ene de tie se kwaku kon no de kafa plasmos malaria dro a pavi ebo ni chidom ne yese unhia so beto 2 bottles and 3 bottles and you can be say dog de mu ye de mu nya skada. It's not about money. Me can every day say Hepa Plus adwuma na ye no, it's not a profiteering venture. Say ya ba be ye say sikanti ne ye ba be say nipa benya pomodin obi o malaria e bi kro aye test sure o de onkoto plasmos back on fa pavi no kan on set in watch no hwe say de ye kan Asem Beba Dabi net sa na enti sa nipa dodo na atrebu o say 1 hour na mo ka say be stable no kra no no sir why stabilized na one medro na why stabilized me nyai nom to aso nom okay but betumi wadwuma bia de na wo hwan yo mbra wontumi nye no wonu mate wo ho ayehye agyan no obetumi wadwuma but to aso no medro no acha 3 days eko 4 days edro no kra besa mo se yare na asa esana still doubting Thomas opese wo hu say woni malaria plasmodium parasite ni bia obetumi akọ hospital good and as lab bi no akọ check ya hwe say emwa no bi e wo hwa na bon se negative ano so ba bia eto aduro bia bia no so ye 10 cedis wow and ya san chem say you don't need to buy more than a bottle auto plasmos ba ko pe auto pavi ba ko e di account e less than 1 week enya 1 week kura na ode no mo na mom ya to Hepa Plus no na fa top e you general well being bia he bi na adura sabe se semtro nipa be no aduro de enye yi say because obeka aduro ho asem so no da but o Hepa Plus pa se de semtro fo enomo a na e wode wa ho once se be ma pie e be him to abonti a sabe na enya sutura enkwan pa very good yara say doctor anti-free doctor says here it was 0542 77 8572 and 0542 807 907 Hepa Plus herbal mixture pavi and plasmos herbal mixture no baby eto aduro bi akọ abenya bi wate odofo kopevito nonumu fa ba ho ban wate senka wo betumi a me na watwe bia me nom Hepa Plus baako enti wonso na watwe bia to 10 Ghana baako nom na wonom a ebeboa wo me ba sesia ejebu echenya babedu oh mawurade ni dede bebrebe Spanish garlic mixture na me di ho adanse a kire wo no na sesei de ne capsules nso aba eno ni dede bebrebe yo ono kwa Spanish garlic mixture ne capsules na aba no sesei de ya ye ne stronko na supporting immune system esan ye ma obi a odwonso ntentem de na ni so tabri no de ne nase tatai de na koma boni periperi na esan na ne srade a woni padua nim sanso na boa ma mogedi afrisane e woni padua nim na afei obi a pampan e wo nanum Spanish garlic mixture ne capsules here abai se upe bi ato a e wo kumase no ubenya bi e wo PFA pharmacy Corinac Heba Danny Heba Fred Mens Heba Misty Heba na afei KNG Heba and drugstore pharmacy shop bia mu so no onsa ebeka bi shanen so oba wa fa afro de o ma akwada no fo na afei akwa woni mfedumienu entimi enum aduro yi bi frɛ 0266 114111 FDA ahwehwɛ saa adwadie nkratoa yi mu agye atumu sɛ ɛyɛ anokware moma yɛnka na Spanish garlic mixture ne capsules here by the ɛyɛ du papo kana kabiem Chalice my food
obi benya wo a na free yade ɛna apomuden so yɛnsrɛ nkɔkwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ɛna selenium ɛna wasum de agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi sɛ o magye maduane bi nkɔsɔnhwɛ sɛ timi sanyarwa bɛ sɛ wo ha ne akyire asikyire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epoa bɛma ne hunsu agene no ayɛ mmerɛ wɔ mpam de ne nase atata stroke ɛna de napos ayɛ mmerɛ future life smart food bɛboa afei de ayɛ abusua nkyɛmfa maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san yɛ adwuma kɔ nkasa ni mu saa na diabetic theory no so boa wɔne a ɛnya asikyire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba a wɔ ɛkɔ gym mompɛ high protein no binto ɔbaa bi a ɔpɛsɛ ne yɛfunu yɛ flat no wonya smart fiber any zero smart food a future life smart food di abano ya Bolivia enterprise na akɔfa nnuane yɛ ba ɔman yi mu enkran wɔne Ghana Telecom University no yɛ opposite Kumase wɔbɛn Sofoline alignment ɛna tema wobɛnya bi ato Evergreen supermarket frɛ 0246 010150 0242 878090 future life smart food ɛbaw daakye ho ban 21st clinic say eba sciatica no every usisi mu konoa woto ase ho no ntina fa usrem ekosi wo na ase ho no ebo betimi atutu ama wo ankasa wo hu ba bi enye enti 21st clinic wo mu na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mu de bibiduro so ho bibiduro ankasa ene besa o yade no masa de machine aka ho yade bibiduro ka ho ne asa de wato machine so ya san ya o massage bi ye wi a herbal treatment yade awo no ama ho eye sciatica 21st clinic na ye expert a wo tu ase Ghana ha ba bia wo mo ho enkran domi market wo ho heavy do dan ni mo ho ena kuma senso ahia udu session so wo mo na nie dwabo so wo mo ho sunyane ni wenchi ni ba bia nkranza 0540 311 311 0540-311-311. There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Never be my betting so mame. The wood ointment. Eye kama papa. The wood ointment. With the true via. When baby na ya a bedroom from Enquia African Health Legendary Ointment of the Year 2018. Award winner Asem Beba Ekuya fu awakwa fuma banu wabre. Afra fu awakwa epo abanu wabre. Edwedi fu awakwa dwoma ba na wabre. Adroba fu awayi gears ya driver na wabre. Efita fu mesin fu obi asasabro ha no. Meka ja hwan. Wudware wie na wo de the wood ointment twia. Wobehu da obeda. Mira, me bin komi sisi ni me kotodwe nyina. Usisi mpo de enyo na abeka. Me de bi ko twi ho nyina na dwo wontam. The wood ointment. Our pharmacies herb and chemical shops. Titru King's Walk Herba Okaishi. Dodua The Wood Scientific Herba Hospital. PM Ubenya. Phone numbers is 0241 244 012 and 0201 681717. The wood ointment. Fetchina Beko. Abapamo. Womudi no creo. Online shop no. Ade enyama we order no. Omusa are ready. Share what dia befie. Wow. Susumpo na meto edema omufa mumu so. She say online shopper. Wo to ade a wo pinema wo yesusu na eso a wo de ade krona bre wo die. Minti bida age abapamo. Wom de no so akọ Play Store ana App Store no download wo app no. Ni tie wan say trafie maye ni dwamrew. Say yentade empaboa mobile phones, home appliances, electrical appliances, opedurato, pharmacies wom, saloon, barber shop. Ya ne bo no kra foche de okrom. Wo de mobile phone no kra ye bayere de a wo fro mo a. Wo be ya ma. Na yenya wo mo a anka coronavirus abre. Ka ye be den. Ene ke bio. Enu tro so obi afro mo sesi a. 059 1214 135 and 059 1214 137. Website www.abapamall.com. Abapamall. So convenient. Abapamall. So convenient. Hey, brasa me. Ade asem. Sesia de me hu obi oyade a. Wo pa bibiduru enam a. Me kire ne so nkopechi number 1 Dr. Fokuo ho. Me brabo age yade no. Ni nyina ko. Enipa ba ko doctor de yade ahodo miensa ne board no. Diabetes, ulcer, koko. Sense ni hu ato no. Afri ye na na betem Dr. Fokuo. Wo be ko nam na bisa me. Abusiafo Dr. Fokuo wa bene. Obi agina tum. Obi aso yade. Obi asene duro nam. Sense yare hu ti sa hepatitis B. Obre na sententem kra. Awo malaria busuani nyina. Gonorrhea, white and syphilis.
ni nyina Dr. Foko ye ho adwuma se de nwanwa kora ne se wo se wo ba se ukunu pemma ana bema wo yire ye mema sem a obaya de bia ma wo ukunu nko ba foforo bia ho da wo yire no so nko bema foforo bia ho da eya bibiduro kan no de ye enya juju Dr. Foko waduro bi ye frɛ no bema mu bema afa se oba owo ntentem no pese otetena wo mu a owo ho bibiduro pa kuma se Dr. Foko opeti number 1 usin kwanta so hwa wa se da toke sin kwanta so hwa edo ba ya sabia ho sa wo akra La Paz New Market Kum Hotel numbers ni 0242 155 935 and 0507 079 199. Sweet darling, my beautiful baby. Pepper Plus mixture ya ebusinya nom ebutinye immune system a abusumi pinyi obia nya rede tia siemedo. Tie Pepper Plus mixture enya adwuma ebeye no nipadua ni mo no afa kura na ebeye nwanwa mo aduro ye ma ye general well-being ebusua pomdin ho hia me yie esne bibia ebusua watanom Pepper Plus mixture no won sesika hospitals wo save e dia de foforo entime ma no mpafie ha she wo ye Pepper Plus husband radio fa Pepper Plus husband enya won so beye Pepper Plus wife na bono Pepper Plus mixture apenfo abato mo manufo ne nkwada wo nimfie dumienu ka ho e pharmacies chemical and herbal shops at phone for 0542 778 572 and 0549 297 463 Pepper Plus mixer emma pomdina mapa FD ahwehwe sa ejedi nkrato imu agya to se eye Ataki ene yati dene ni nyanse mo a yare kwankro adan ko danna esem komu a mochim ho a enye mekanfo nask heba clinic ede amamo nask heba clinic adokta ekukudam ene nintire ene mfidie a yede abegu boaye emehwe yare bia mu na yehu ne poma esibre nask heba clinic yare bi etese awo ho nsem stroke onwedwe ene hawo fibroid diabetes anase nem yare ahodo koko yemkro ene hawo bema wa mre pem bema utadwesa prostate ho ensem ene hawo anase unompe ene ho atechima malaria ene ne kekaka ho ni nyina se odi wani twem on nask heba clinic yo ahinema kokoben ye ne hose no ene di anywhere enkran taifa yo David Junction adjacent Fairview guest house so pesa oni etwetwe enkoma 0244 120269 ana 0271 989197 bomode so do how edekwadade nyina epa abedai nask heba clinic nyakopon enam yeso ebesa yare ama ho ato pese nask heba clinic ye number 1. Okay, out of 4 yadamase yakoya yaba aha ye 102.9 FM Otech 102.9 FM Asem Beba Dabi ene dwumadia emprempren wutie idi Asem Beba Dabi na enawia yi enkomo a yebo eye owura bi efre nankama na ofri breman ena ebaaye saade wei ebetumi ato obia emprempren obi ahyehye adwuma ede edi no na sane amunim se abobo ya ene apragya sesei aba beka ye ho Ghana ha no otwi abobo ya ne bi ena obi afa no yenkofa drink mra oba beduru baabi ose pake wa pake ose ya pragya nie monkwaji hose key emfamra okoye no oba ya ono na bobo ya ne se fame enipa nafa ade a walo kono no wachim atu afa so edeko eno na ne yebo honkomo ya yakobo yenkomo a edikan na awiai Dr. Dawood ona woda Dawood Scientific Herbal Hospital ano wana waye Dawood 360 capsules any Dawood ointment awiai yama yako kuse Dr. Dawood ma me da ya wan sorry enti enawiai Dr. Dawood from Otech FM and Asem Beba Dabi crew yama shaden kuse pa na do for Dawood 360 capsules ne de edaso odwaso mana ma to emprempren ya ye kasei na kope bitonom eye topa ye Dawood 360 capsules sa capsules we eye sisi yade mu adwuma usisi mu adwuma na eyo se wo yi obi a enam adwuma de a wo ye binti wonya sisi yade brafo obi a wako enko odofo mana ma to wate ko ba bi eto nu obi a na aduro ye de nhoma
ahodo nso na aka bom ne de ayesa aduri so unya oye oba na be ma wono no mo a eyi sa problem ni free ho e ma osisimu ye den kama pa ene wo Dawood ointment nso ka ho na sa ointment die yesi fatwi na ebeko oya obiara a wote e wo nipadua mu no fatwi na ebeko kanu emienu bom na yusu eye pa baby eton no Ghana ha bia awram kasa wo pe Dawood 360 capsules ene Dawood ointment to yusu ebeboa Fred Dr. Dawood e was 0244 886437 ene nkasa dia wonti ase no wonchirim emfama Naskeba Clinic eno no ye ultra modern herbal clinic ya wo ba Kumasi Krobea mu a ahenema kokoben ye ni wholesale ena edi animhwe na se wututu anamo eba ha se wuyi obi a won kasa ni no mpemu hawo stroke yade aka wato a wo ho ye woden wenya prostate mu hawo pressure ena edi wonya esichire yade ne ho kra ba bagim kidney ne liver ho hawo no wenya yade a ubodini a emawusu se we ba ma abrewa kokora kwada fa ne bra Naskeba Clinic ahenema kokoben oni wholesale edi animhwe wo boase Kumasi kwan yi so one number eye 0244 120 269 0244 120 269 oni ye kasa ye beje so dia wonti ase ni agirim time herbal mixture eno no ye 3D yade aduro Food and Drugs Authority for ye hwehwemu age atom se 3D yade edi wunya look nowhere ko baby eton waduro bia na kasa wo pe time time herbal mixture na woto na wodidi dwuma ebeboa wo aduro yi KNG herbal for na dia baba Kumasi ya emrom Abidjan house wa lidoso puo no ho atonso na akogya nhyen KNG was ye ba ko ho baby eton aduro Ghana ha bia wuramu a kasa wo pe time herbal mixture na obinya bi 0244 417 669 unya freyen wasa homa wi so a ye beje so Dr. Fokrio Herbal Clinic papa no ewo Kumasi Krobea yemu na obuasi Kumasi kwan so pechi number 1 eho na Dr. Fokrio wo so won kran ya owola pass new market ni mu obekum hotel na papa wei enna oton safrew se kire ni se yeni dua na ba yemfa hamama no emfa nsa yen ho yade eno no okeka bom no ogina nyametumi ne nasem so editu yade ase uyi obi a diabetes and stroke over high and low blood pressure hepatitis B junso twemu problem o junso mu no obre ye de catheter kra akoto ba emem awo ho aye woden odihye bi ate atonsem ntentan wakwa enko fanebra Dr. Fokrio no omwa no friend was 0242 155 935 Dr. Fokrio the number eno no antakeba for and the Spanish garlic mixture and in the capsules and also what yaba a drone a okabom na so no mo a ebua yi fifru ni padua ma moja atumi dia frusa na e kama no Spanish garlic mixture and in the capsules a drone ye pa so you be a wotena se wo chaka kra bi ana na ase atatai wo ta jonso rough dodo diabetes bo nka ye why ye kese abroso srade any cholesterol na ye more nom Spanish garlic mixture and in the capsules ohomia ohome bon anum kankan wo so nti won se o girlfriend won to be nkisiu o yere wo de wa no ko ne ho a no otwetwena no emu bon ko Spanish garlic mixture and in the capsules no nom wate ebeboa o ye be ma na so yere ana o gengisiu a chale ontimu do ana pa o meboa aka hu bi areho enti se wo was a problem na se duro we na beje na wo yi obi a ye kan asem kire wa na awrefi usua de a wo hunu ne yie emoje esese de afurusa na ekwa wadwene ni mu no enkoye Spanish jingo capsules ena mumuje ntumi mfro ye enti amasese kura wa ye mre ya no akoma ebo periperi pa opese wunya sharp and retentive memory nom Spanish jingo capsules na beboa baby eto no bia oduro mu abenya bi 0266 114111 ya number enie ofra ya beje so efri bra umoto ne gira na nkama utumi da to be 4 days me sore de bia me sore ma chimba be petru ma omo kire me yi Morocco ayi
Kumasi Hayabi. Crow from ana race course ma call ana my uncles almost say frebe baby mutondi an mbo ni bibia baby mutondi an say omutimi de call Sokoban mbo mu so mu from Wood village wako ho nyina humbo na wo hu a obehu moto na mi hu abehu owura wo ye fro say brawanim na kasegu afidin Francis na wo tie show no me boss na tie Edie na ato nti e ma won so be fa ha last time kasa den gu ade nim kasa last time be bonya time no na my bia be fa me say me ko fa drink bele no and me ni kan o so be ma me 70 cities kasa den bi wenum me say last time be bonya time no my bia fa me dropping abubo ya say me ko fa drink man ti me ni ko ya o say drink ono ane dia o mo shop ho ye ko dru shop ho na o ma meji park ani mo ba shop ho we hefa swame swame all about ho no inti ya be dru ho e na o ka che me say meji na ani mo no inti ko ura inside ya ba ura inside na o be dru ho o ka che me say ai no drink no e ho de na asa inti ba ne shop ba ko ai krofrum inti me ne yesan ko krofrum no ko yi ehwana mi se ende yanko ena obeti mudu so me ne san ko ekwa all about no ekwa wie na won se ba bia in trotro for gina no ena o ka tell me say oh wajai safwana ye ko akobie sa shop no wajani wo shop ba ko no kasa den o se safwana ye ko akobie ino sa shop ba ko no wajani wo in shop we aso so me hon iti wo stremia midimlika eko hon na ko ji sa kinu bila ena me dame ho dimlika kwa ya me kodru ho no mo se ni kibia ni ho me so me dame ni ba ya na moto no ni ho uja o moto ni ho na dimlika kwa ye onso se nipa we no otesen ono no nipa no ona o akakras ni me ba we kokko na oni munyi se da nya dusa no hihya tade be ai tade tintin bisa mo se like me can say ni Diana as a go for tale tintin vina that dinner say and a shano as a jalabiano and a bag so a bonny onso ka say yanko fa drink the same drink or say me ko fa drink na fa ko in book no ye kwa na what the abiti mizana me ko say me ko fa ki no me sa ba ya na motu ni ho nse wo wasem no krachi dia ne bia ene de ye enti na me boss ti asam no na o si ebinie tie ne ekọ o se me sume be kan bi okay owa de acha me akra yo akra me da se de be che tie fu nyina akra de din kan no se wo ye abobo ya driver na se obi fa o se wa do ko fa drinker ene mutra ye yie pa said the Jumedia ya kasa ya adisua esanso ya ade kire no ese wo musu key na abie papa on say ne etoso mienu sa pepepe o wa fani fribu okrom yen ko so amran about pre station e ho no ba bia o mati station bi adankwa amene ye no o mo sa drink no bebie bi ho di wode ne ba ho wie ye no ya on ba he no no san ase yen ko na san yen ko krofrom woni ne twa duru krofrom ba bia tech fo no trotro ni jina tek om tonton gube na no oh meja me safo awo ba bia ye ko ye no titumri ka na ya abrante ko faki ni breme ne yenko ko jiki ni breme ena odimrika okoba na moto ni so ene owura yi die ndi sabre so obi fawo na se wode wo ko ba bi na wode wo twa ne ho fa ha masa ye ba bia ni waduro bia no enye ono nko asika na be mo tima ko yesis sinifom na ko ba bi hweye pa akra na owura we die no se wo hwe ekwan a wo fa so a wo ka no a wono de ne asidi ase awie de na niam bi wo ho a wa ma nani ana ho sana na obi afa wo se wo ti afidie mu o yenko fa niema ukoduru ho se yenko ha makọ kama ende atinye bi ani ho mo na wode wonam na usika na edoso enti wode ukoduru ho no a wo se gese ye kwaje safo ano
ono ade ne hia no a yenim no a ne safoa no a okwaje safoa no empusenya ne dia wono ne nim so wura no a okwa obetima age safoa no na ono na frɛ pragia manaba na ono na ankobi se me ya asɔre na wo hɔhoɔ no ame ne wonam no wo kɔ na kwaje safoa esan fa brɛ me ne gya wo afidie no na pragia eni abobo ya emirika ben na pragia timi tu kye abobo ya baabi a abobo ya bɛkɔ ana baabi a pragia bɛkɔ no abobo ya ntimi nkɔ ya enti wɔsɛ pake wo die ne mom na onsan fa foforo ka foforo mfa mawo na fa kɔ haka krei no ano na wɔsɛ adwen bi ba me nua kuma yitrim hɔ no a na wɔsɛ adwen ba ntrim sɛ da bi kwakuo nansan nyansa bi ya dɔso wɔ papa yi a me ne nam no if sɛ oki aka hɔ a wo na wɔ sɛ wokɔ na akwa giki ne ɛbɛba na bɛbie me deɛ me daase wɔ bie na me fa nneɛma no na pragia bɛsi hɔ wɔno amfo bi na wɔwafo na ane ne kɔ sɛ he na pragia di wokɔ sɛ he na de pragia kɔ hwɛ ne nkasa yam ɔse ɛbrɛ pragia no bɛsi hɔ na ɔno foro yɛ na man na amforo bi no ɛna ɔka kyerɛ pragia sɛ meme hɔ menim hɔ pragia wura ne sɛ menim hɔ wɔnim hɔ deɛ sɛ de nya wɔn na akɔgye safoa no pragia na ɛkɔgye ɛfiri sɛ wonim hɔ ɔno ne nim hɔ nti sima ne nkɔmpɔi sima ne nkɔgye mmerɛ ahayi nyinaa na adwen biaa ma krakye tirim nka wɔn kɔ da dua fie aba ne deɛ nka yɛ ananka wɔn ayi no nka wɔn ani bɔ wɔn so ntɛm o na wɔde krakye deɛ amantɛm deɛ kɔduru yɛ ne sɛ ɔgya ne ho saa ma yaba bɛfa yafa ne moto ne kɔ nana ɛnɛ yɛnhwɛ nipa dressing na ho siesie ɛmfa nyini ni o oduru tech junction oduru adwoso oduru roman hell aseɛ hɔ okɔ asafo interchange ne so ɛna oduru adum inside PZ baby a boys no egyina tonton phones na papa bi wobɛhu ni bia no ɔyɛ very noble man wobɛhu ni bia no wakeka na tade ahyem kama na okura kaki ɔba wo nkyɛn na wabɛka kyerɛ o menua wedeɛ mesrɛ wo meba krom bɛyɛ adeɛ kakra na meka mede nam sɛ menam no mamfa sika bia nto me ho mahyɔte nti boa me kakra asɛm wei a mekɛn ɔma meti saa ma no wei no they will testify ɔnam krom ɛde n'adwen ɛyɛ saa adeɛ no ɛno yɛ baako oduru tech junction footbridge ne so unse tech hospital wɔ hɔ saa papa wei nso taa yusu emiaya hospitals wɔ even over hospital inside ne koraa no otumi wura hɔ bi no aba ɔba otumi hyɛ da yɛ te sɛ deɛ owura hospital ne bi a baabi a ɛyɛ lab ɛne ade na wabɛka kyerɛ sɛ mewɔ hernia koraa yɛ deɛ nkwe mewɔ nkwe deɛ ni eyi no ɛtwe ni eyi no nkwe ni eyi ɛtwe deɛ na abɛtɔ hwɛ wadim dada enti mabɛyɛ lab ne adeɛ na nnura yɛsɛ me nkɔ pharmacy bi na me ho sɛne ɔbɛka nasɛm no wɔtumi kura su ɔde ne nkwe no ɛno nso ɔde ɛbɔ adwene agyigyi sika enti sɛsɛ no ɛkwan yɛ amanfoɔ fa so bɔ adwene ɛde biti amanfoɔ no ɛnneɔma a wɔn sɛsɛ wɔn de wɔn ani asan asi so ɛyɛ abɔwɔ yaa pragia taxi matis nketewa na aba na nsɛn a wɔn akɔ akukumbo ebi ɛwɔ asante mampɔn oyusu saa ka nketewa bi amu no akrɛmo no ɔma fa ne drop in de na kɔ hɔ ɔma kuni na to obi uncompleted building mu afa kaa no de kɔ enti sɛsɛ saa nkɔfo ɔmo twi sɛ yɛ boat sɛ yɛ uber sɛ yɛ taxi ɛyɛ pragia anaa bobo yaa wa ama wani ana hɔ anyɛ careful a obi bɛbɔ adwena gye to aso akora me da ase baabi a na adesua no aduro no ɛyɛ baabi sɛ yɛnhwɛ nipa ho siesie ɛne ne dressing ɛmfa ɛnyini ni ɛnka ne tete hɔ na atoto bɔtɔmfoɔ no sɛbesɛbe mprɛ aduasa ɔmo yɛ ɔmo ho fi wohyia no ani tirinwi basa wohu na adwene bi aba tirim sɛ akoa wei no wɔyɛ korɔmfo nipa maako ɛne jɔnkifoɔ yi a ɔma yɛ ɔmo asɛbi adwareɛ koraa no ɔmo nware bi nti wɔn deɛ wohyia no ana adwene bi aba tirim sɛ akoa deɛ ɔhwɛ ne ho na ho siesie ne na ayi deɛ a wohwɛ a wɔnyɛ nipa papa na wodwane ebi bɔ tie ɛbɔ suit ebi nso bɔ adɔk ɛyɛ friends asɔfo na yi na wɔn bɔ no kwakwa do bi deɛ no kɔsɔ wɔn bɔ ne nyinaa de nɛ
design nipa de bokro no eni so hia obi na wa bone tie na wa bone suit na so wonu udi nkoma a susugi ne di emfa na ho siesie no wotie krache a wo se wo wura no na wa sharp na we print kama wa se wo siesie no kama wo se si akra no si o hia no na wa kasa na Krobea na obo ade atia me anana na mpofo ena ekure wo no na yes ha wo kura no nyini because of dressing na why wo siesie no ho kama eti na ho siesie na mo wanya gidie be ma ne se obi a wasiesie ne ho kama de wonye nipa boni ni etiefo ene obi siesie ne ho kama na nkyere se wonye nipa boni ni o ana wontimi ni uboni o obetime di uboni nti wo sia na no na wahwe ho ye hwe se watimi akonkremofo aso dan ho hey akogji buta asase ya hokoro ne nsa wa ha ase ya hokoro ne nsa na me ho no nko ano ene ye me de kakra so wakoso buta mu pa e de hokoro ne nsa no de abokoro no komiseni Mohammed buta wakoso mu no ba bi o se biada enam komiseni Mohammed so e ba bi o se bia no ye beti no ye be hunu ne tonso be da ho asema mekan etiefo ntie ne ye na nkramofo mpanimfo etie nyina emfa wo mpa ebo entaye kire na enam so ema komiseni Mohammed na ni mo nyamo na sundwe yine no na ni mo nyamo no ene ne komiseni na kuta no enam so nyi sa papa we mpie na so obi so tie yen na so wonim sa papa we enhwa kira kwan ne ba bia wone nam bia wone so anyi asutire na kwan bia so yenya no nche no efi se wo diewu okay kuma manfo ndi akura me di si ha ndi sabre wo ye pragea se ya abobo ya na obi fro se fa me kwa ha na waka se impotent driver fa me fa ha o mi ko ebi ni ho fa me fa me sira oyini si ho na ko ba bi fi se adwem bone abani timakura me da se monye ne nkrata no na menhwe sane etie se obi de moto ebrew seto na wanhwe yie na okokoto a watokro no de posi bitumi achew enti monye nkrata ne mame na menhwe ni moto no number ya na eguso ne number na afei ni Charles ya se ho se Charles kenu number no the Charles number ne so e ka ho no na so ato ade sisi anu am na tete ayi o to ade na anu ya o ma na tete sei okay se wo hwe number no a eguso no a registration number no eye M baje eye M dash 21 dash AS 1088 that is a 2021 year near register M dash 21 dash AS 1088 registration number I don't know na say no eya wono mo hwa arehosem ne se omo bete number plate no atwene ombete number plate no atwene ombete number plate na atwene ena se omo fa ne se ya ade aya won mo taaye se wabeji ne wokuma se sei ode bekọ tachiman enkranza anase emiaya ye yusu okobono ene na hafu mantam ni mu a ne bunu east mu a omu yusu sabobo yai pa ho no sei enuatwe ene e na no mekọ sunyan sane e wo mo de aprag boba ya no ma biebie emu na mana ye flat se enua ade ne soa no ti wo mo gene saa no mo de ko no chemfimfin na se ofa saa kwan wei so na wo didi obi awu saa bria ade na wo beto se wo wakoma so ade pa wo saa semwe ho ene sen kana minti ho pa me gba sen ka me hu ade na ma na se hu se ade na ode ma me no me rueshi se no be ya adwuma abobra ama so aba ama me ade na nkasa na me sa pese me saka motu na pese me saka eso bi ma me foforo kra na makoma ntom yam se de na ade ma me na me pese me nya
mutu na ila na mpesa mesaka akoma so ade no pacho o man entinase obehu 102.9 FM utek asemu atokra chini adofo ne ade hye mo a mo beboa yen mo moa yen e wo sa asemwe ho petuo nso besi fom na yehunu kwan a ebetumi afa so e de aboa krache no na wie is Spark Healthcare for enso ewo afidie isu a onmo boa yen Dr. Bosom Chijesi enso ne na pamfo na wie omo badwuma okọ eye odium kumase ha odium angoma so nsuomu ho a eho na Spark Healthcare onmo wo omo na use orthodox and herbal medicine edidi onmo dwuma no eye very ultra modern place ena onmo wo ultra modern machines ya se wo ba ha I tell you test ahodo esase ye running nyina ebe rane enti se wanya dwonso mu problem dwonso twa no problem aba ho ma ye de rubber kura akotum afei ne yesi ye de kotum ana wanya mu kokram prostate cancer ni nyina abra say ye pressure diabetes stroke ana say liver related problems say hawo typhoid fever ni nyina no say wo ba ha obenya wahoto obefre ye ne a 0241 641 415 0241 641 415 na wonne Dr. Bosom Chijesi enkasa na dia wonti asie bia no onkyerem emfa emawo ye wo coffee organic tiger nut powder no atadwisam no 100% organic se unya bi na se udia eboa se diabetes yade kura na ha wo blood pressure na ha wo woni atenka wompamu o se o vitamins no akofom ama we immune system no aye very weak odofo pe coffee organic tiger nut powder bi nadi srade wo onipaduam dodo se wodi bi reduce no ema cholesterol nyina aba fom wate bra utaka femfia na ebepe bitodi your number is 0247 995 160 0247 995 160 ofre ye ne a ye no bekasa abapa mo ye online shop obe download the app no e wo Google Play Store ana App Store na dia wo part no wa oda na ye dia brew abapa mall onu ni o ma da form e ye papa o download a uwremu a dia wo part no da tuaka fa momu ni en deliver wa de mfa ba wate untumi ko download the app na e bia wo phone ni sa access no o use bank phone frɛ yɛn number we na de wo pɛ no ka ne mfa mrɛw ɛyɛ 0555 557193 Future Life Smart Food nenso ɛyɛ aduane na nimdifo na aka nimdi abo nimdi so ayɛ sa aduane we di aba ya se wunya bi na se udi a no kore me se wo se ebeboa wo wota aka se du yade bi ekowu ebekra wo nipadua na yade do ntwa abra be kyerɛkyerɛ yade mu kyerɛ yɛn ye ma wo yaduane no de ebeboa wo Future Life Original wa ha Future Life High Protein wa ha Future Life Zero je se yade bi edu nya no be kyerɛkyerɛ mu kyerɛ yɛn niam aho aduane kodi na fa ko ebefuru nipaduam onyare nso abra na ye ma wo immune booster ni bi na ma wo immune system ne honye den Kumase ya Bolivia Enterprise e wo sofo line alignment one multi home ni die ni mhwe 0242 87 8090 21st clinic eye expert in sciatica so we obi a otena se oda o sori a na woto ase wanantu onantini entini mu twem hweye no wangu hweye na stroke anka want ho sciatica no bra 21st clinic ye wo Kumase ahua overseas watra Alpha Radio na ye ho oma bi o ene wo msa wo mfidie yade bi edu nya no ba ye hwehwem fruit trini sokoso na ne ase de duru kan obenyu ahota wate ye wo canteen 21st canteen wa ha ya hide serve with fresh and hot meals and upon non so 7 a.m. as early as 7 near serve ufufuo ni adwene nkwan papa bi bankumo mutuo aduane bi a wo pedi bia no hwe be ma de obeye be ma wo sori a wa ni fufu a wa ha ho o hwe unya fufuo na unya wadwene unya waponchenam meka nyina me na se bom tokom wati ase prekase bi bia baabi na wanya unkruma
se si nyambo a ekina mekere mo sane ye ya aponche nkwan aponche light soup mekere mo sane ye ya me yame de no a very efficacious and delicious soup. Yes, this is literature English. And over ha aduane nyina bi wa afra ye number we 0540 311 311. Papai akoji sika. Ekwani esika na faso ayira no. Na minim therefore se okoji sika ye wo sika bi ye betumi akasa bi sika we de eye honhom sika ya yetumi hwim e metumi pia ni wo so ana. Sika bi wo wa ye de ma wa ye wo nwuma bebre a wo ye mu aduma ye tua aka bosom ye hu de hot be ye ubehu anasa anyoma free nyoma o something hit some things. I tell you for Ghana here Shamini mami bi sa maame no unsa se bosom so a eya abadwuma ye fo no wo me ta ko bank ntempa eni enya alert say ya boatuma okwa bank ya wunya hoto sa ma me nso tete aso ni controller account general for wo connection bi wotete ho se na ya boa doctor for nurse for teacher for so na ta ko bank teacher for oboa sa semo ya make me boa yenya botuma mfrema mfaso teacher for fire service for omusu sika ncha bank fire service for omusu sika ncha bank teacher for de ne mfrema mfaso na sa ma me teta ya botum no no sheda fa ni sika yo aye adwuma bosumi ni nyina telo no de akotum ban tina bi anu ne yi tuaka oji a she krache ohote sai ba so radio ado me hoye sika na essay ba so 15,000 let's say can treat 150 million. Hey, 150 million ba so uko free wa account ba so wa account ba so loan na me apply yeah dino nka me ye adwuma for 5 years na nka me de atua di me ko yiye no me betena ka mu no ka ne ko na nim kakra na me hu se my ID card da form di me fa ID card no ada form he ka ni mu form di me fa ID card na me bie bag ni mu me nim sa tum next can in share bag ni mu usis can you say ba jo 15,000 na me yiye 150 million okwaji loan what they how many years na etua 5 years bosumi bia better say 500 cedis hey we adwuma bay beto me ye adwuma bi wo asankragua enti ye better from source etoma na atel beto na heda nya yi bia enti nka me koye me yesa me gina me da top ragea na nka ma use na me da attach adwuma no ɛdeɛ ne si yɛ kyerɛkyerɛ me hɔ na kakra ni mu pacho me je iskano makan 100 cedis note 100 million and 50 so sa 50 million 50 cedi note 50 million di maje akan and boy na oboa me no because of some wa asan koninti document work ni nyina o ya o scan ya no send ya ma me na ma print na ma sign ma sa send ya ma no no print deliver office wa ma me di meji ya na me yi 100 cedis e free scan mu ma boy ne se me danase di meji wi am dis scan share me bag ni mu bag ne way atie for ma mo Facebook ne so no ma mo YouTube ne so no fa kire ade fa kire ne ma me bag we sika boto sa bag we na krachi ekoje 150 million na we yi mu 1 million 100 Ghana and what the man nipa na oboa no in documentation no enti aka say 149 million hey ena kyerɛ me ye example no sɛne what the share bag nim no ye kyerɛ me atie for mo am wo YouTube ni Facebook no mo hwɛ ye kyerɛ me okay bag no ɛyɛ bag tuntum ɛna ɛyɛ bag a ɛwɔ zip no eye akakraka de ni bia
ɛna ɛwɔ akyire zip yɛ no nso so okay nti kyerɛ me sɛnea ɔyɛ no kyerɛ nti ogye sika no wokan wie yɛ no mekan wie no ɛna ayɛ dɛn saa zip we no asie nti wo head hu is ɛyɛ hidden aha nti me bie ha no ketwa no ana this kind of to ha etom ai tom o yɛ sure say tom ah ho na my ID card ne me documents ni nyina egu okay ɛna yɛ dɛn nti me wie no ɛna me tum saa tam wo di hyehyɛ mu no na ate hen but na me te bank ho a room na ayi ne nkɔba no CCTV camera ne nkɔba no aha ho na me kɔtena ya boy na oboa me no ye bibia ma me aha nti sɛ ura ho a bia hu sɛ be na me kɔji scanner na sɛ bibisa ti room me wie sei na me de hyɛ mu no ɛna me de bag no ɛbɔ ma chi sei ti me si kwa no ho na me fro ka ɛba yɛ no wakɔ bank wa mo ma kɔbɔ play back off ɛba yɛ na no me check yɛ na scanning ni mu no me gina wa be 5 minutes na me say sky ko ti me yes sky ko na me nante ye na me sa call bank wo na manager na me ene me kotana na office say obo playback but no yes obo playback no e no ka che me say time me ba ho no omo CCTV camera no teki 1 hour pe ti time me ba ho no ntimi nteki time me ba ho no e ma me hu say scan ka ho ana say anka ho sesen ti o say omo enya technical fault e o CCTV camera no nti omo de 1 hour pe no omo timi bo playback di obetimi ayi time a me call ye no so abro 1 hour kakra enti wo call ho ne ohu no me call ye na o yi CCTV camera ni see o set laptop machine is when me no playback no me hu because o say time a me free ho no abro 1 hour na wo je ya no wo ye sure say wo discard share bag but me very sure pa ɛna office na wura na ye wo ne guy na ɔyɛ loan ne ho adwuma ne nkwa ne wo o bag no sabu achi na saa hidden you know zip no obi som so obi a obete obete obi som se obi a ɛna obi som because bag no ye ya na hidden na keka gu ho obi som se obi a obete ɛna one thing is I scan no me check ye no nya say ye bie zip ye mi zip no me ana me say bie na ɛde na ba ya ɛma wo ID card no every talk car ne form ɛno ne ade a me hu the reason why an ID card ne da form car na mu na wote ɛna wo discover I say scanning him me paso car na mu bank no memo bank ne din because Cecilia you can't fault the bank na we hen paso e so ame Matthias nti me fro car no so ame Matthias hwa nti time aka ne dru so am run about sa bank na e wo ho kwan abrosan bi mu sa e wo kwan ne ho na this a 100 de kwan na wo free one na wo si kwan na me si kwan na from the bank to sa kwan ne ho no onya sure so obi peke from a honum no me no obi aso amun sa nti na ade a me doubt ne zen ko timi CCTV camera ne kire me ma me ko tana ka mu dia me hu se ade ne free car ne mu ba CCTV camera no so ntimi enfa me ma se tama me kon me no obi bonsa ho na ba me die me no obi amonsa ho from the bank to sa kwan yes, ho no because bank ni si kwan ho ha me free wa na me tana ka nim dropping no nya dropping taxi normal na ni party ba car nim me pacha na ni party wo kwotena ne sen ba me hwe because ha na asam ne wo no wo na ni parodo sen na natim na enye taxi Prejo ye dey Prejo trotro me pacha Prejo trotro 4 seat and we 3 seat ni bia okay metna seat na wo mfimfini no bebe nipa 2 tenam because na back seat na ye occupy na we no so aye occupy nti we no eso bite single one nti na aka double na esi ha no nko na me kotena edan no ho no bite won che obi betena won che obi betena me nchen be ma na so oba me pacha oba ma okay ma me hwa de bi otena me fan se baabi a woti me anya example ne wo Facebook ne so metie for baabi a woti ye car ne dan ne ho me pacha e na papa we e ba betena won che o position bag ne sei e wo so the position bag ne wo manim sei ana ma yeni sei na car na eko o de bag no esi wanim me pacha bag ni si wanim sei me pacha e na asan de won saguso because na ade na me koye no okay from Matthias Junction ho no udru hen na o discover who say
sikane ko ye drew so am run about no and I do what me nchen ni see ti do what me nchen ni see no ne omo tie akire no edi nkra like o ye be hia okay and I omo papa mu no a ka ne sane drew asante man anim ho na no and I me discover as this can nim sa bre no na wahu se wo ID card ne so eda can nim. That is the whole point. Point ni nyina no he fa bag ni su na so na me nkyere wade e na waye ne sei e na waye ne sei e na oba ade e te wo nkyɛn me fa nse car ne dan ne ho na tiefo a mo hwe Facebook no car ne dan ne ho e na kra chiite e na ne bag ni si ne na so sei yo enti oba ade de ete ne nkyɛn obetumi anya access to zip hidden zip na baby escan sha na enti yemusa se ede na ba yensu nti a e ma ID card no e free bag ni nso mu e tofom. That is the whole issue. Enti operation e course no se nya wo na wo bie bag no e ma ID card no tofom dia operation e course no eyi ID card ni baby. That is a whole ayina eye no. Enti se si eye aye ka say bosu mi ye better 5 million. Hey. Edi adwen about bra hu ye no ho ye wo se di adwen about bra me hu ye na no me frɛ me ma me ka chense ma bla bo aba wie because me hu ska bi sada me sanso ska bi mu sada di no esi ye na ne de like me nante ko fie emem me nante free krom ko mem because na adwenwe na ye bibre di ase efro obesi ne no like meti wona as a hu de wo ye meti aya me hu de me ye like meti ho ye de as meti ho ye de as ti dis e bia me pie konante environment ni kakra de an my okay masa ba fie Amber 4 talk to this guy use 3 minutes per faka asem a chere guy we ma Krobea ewiase no de sesesi na asie ene me kache me nyan se abrabo aye bo no bibia bi wom bibia bi ewom ema we na asie no en kasa nkyere wo se me wiase ye den mbe wiase be ye den the moment a ba chance ya dwen sa adwen pe adwen ba ko be kasa kyere wo se ene enumaduro na wuai ene ya sha konfoi ekwanya sikane fa so irae no sai kwan no obi betimi ayi wado ya che obi ogire na onyini me say ekwan na sikane fa so no a wo wonte o ho ase no sai entiase na wonte o ho ase no obi so betimi a che wade bi a wo so wonte o ho ase na ye den na me pa ni pa minim no na otumi empapa sei e betimi esi ati yemma we na esi no ensi na fi yen hwe de wo yanim se ede na meye mpokran ede akomeka na mom no e ma dwe bi ma wotrim se ne e ka mi kotua 5 million a month de da bi mi free wiase ye no wiase nyan kwa wiye wa bra bo nyam pem ye e wiase nyan se ye eye ade ye se that day no na esie. Do you think say sabi we so sorry to say so stop it to the north say 150 million na say nka odi beso mutum so even now no still I only convinced because until ho ase me boa until ho ase if we say e kwan ade ne fa so a every wonchen no say obi na tete wo say ye onfun so o me jetum say SSC and SC short. Yes, it might be kind of crowd scawe for car crowd and car de cost and gregawa but okunya zin bye no wo scan so obiafa enso ka be den se scawe un ma boyfriend akọ hwede un ma boyfriend akọ hwede un ma boyfriend abuburo otuku he and you nim ka dinsini ana body ya twa a yesini no ana bubuo
oyeni buo small buo na wasa akɔda saa adunsin no so na wato kosua ɛde agusu na wada saa adunsin no so a na ɔhwɛne na so ɔkɔ otu kɔba na so ɔto kosua mienu na baako afra tɔfam a ɔmfa biom na sɛm nyinaa ne sɛ ade ɛbɛyɛ no ɛnsɛe ɛde sɛ nanka kosua no pɛ sɛ ɔhwɛne no a ɛnkɔbɛda saa adunsin no so ama na hwɛne no deɛ ɔpɛ sɛ ɔhwɛne no ana ɔda so ɛma ne hwɛne no ɛti sɛ saa sika wei wo wadwen mu deɛ wadwen sɛ ɔkɔtɔ abobo yaa ɛnso ka bɛtumi atɔ abobo yaa no na sɛ abobo yaa no bɛsɛ akɔfɛ ka brɛ wɔ abɛkyɛn 150 million no abobo yaa no ɛbɛtumi akɔfɛ ka bi asan de abrɛw a ɛbɛkyɛn 150 million ɛti nam sɛ yɛka sɛ yɛma instance yɛma yi ama yɛ deɛ bɛka kyerɛ tia wɔn sɛ twa so yɛfiri wadwene mu sɛ fan sɛ sika no ahye okay better ne mom no yɛ move forward ne mom ɛma dwe bi ma otim da biara da sɛ because metie o speech sisi yɛ na metie wiase yɛ dan ɛna ma yɛ dan na da bi uti wiase for purpose wɔn nyinaa ka abraba a yɛbɔ wɔn nyinaa ka nneɛma a yɛpɛ sɛ yɛhu sɛ yɛyɛ nipa wɔn nyinaa ka sɛ yɛpɛ sɛ yɛhu sɛ nyame wɔ hɔ saa nneɛma wɔn nyinaa ka ho okay ɛyɛ better say last kin ɛwɔ Facebook ne so no ɔsenana krachi asɛm a wɔkan akai meme deɛ me 1000 Ghana that time me dwen sɛ mabrabo nyinaa bɛwieyɛ dan so ene asedan kawurade nyankopɔn sɛ bibia ɛkɔ so kama ɛwɔ mabrabo mu enti na na asɛm we yɛ ato yɛ nua bɛma no me hyɛ nim kuran sɛ ma nim ku ne ho da adom wɔ wiem wɔnhwehwɛ adom wɔ wiem ɛmfa ma me akora enye easy o saa asɛm we bi ato me da dan so mafutuo de ma me nua ne sɛ it is not too late. Onkai Philippians 4:4-9. Yankopon on guide no. No one function it trim say nipa waye ne saade no. On fa ne hundida. Empress Akuya freshly and was say aho nana asɛm ne very painful. And then sɛm ne nyina no ɔhye krachi asɛm ati akoma. Hwɛ baabi a ebeduru a oyam bɛ hyew paa kɛse. Eye sabo so me aso na yatew ubenya alert say yatew 5 million se unya alert say yatew 5 million afi salary ma men shiki hwe hunu se SSC na esi fa ne se 5 million nso ayera yiwani ye wadwuma awurade nyankopɔn bɛboa ebra wo free bank wono hu so obi di wachi bank onye busy bank. Okay, now bag and nebo wachi. Me but I bring me free bang on there. Nebo machi. Akra we dey just by seconds. Me say adesua bi wa ha akra. Say pa me susu ye pa de senka wo kɔ bank. Na wo kɔ yiska ekɔ ani mo bro 5000 kra no a. Per taxi driver wonim no. Per boat. Aha, obi a wonim no. Na on me fa enko. Because the same said drivers no. Say trotro taxi connections connections enti omo petrol ayi nanim saa enti betimi abasa we kura nipa na no omo timo no omo me ensan asenan ni nyina kura no omo ye omo a omo heda enti omo so free bank be si ya no ma down no obegina oh boss fom yanko ye kwa no ko so ne nkasa ye mu ni kire se enipa na obetena ono di kan kwatena mu no okoye na akire ne de ayema ene ono kwatena edan no ene ba ko be kan no ba ko ni si ya wo ko no kra wo mo tietie ni se ene ebehio nti ko yiska mu odro paade a wo so mo na pen nipa bi a wonim no mefa nko wajo 5 million kwa na wade 150 ko fi a senkeye yan hwɛ saa de no eyie nya saa se bank anim no cash na ne nam dodo no anya papa akra me da se obɛfom pa memfo no bank anim aha no so yɛ yi pa memfo no bank anim one here connection for no oma doso say your connection for ma shada kura to me wura bank ni inside no mo share transactions are in the pay but the best banks and nso say mo cameras yes security cameras there you don't tell me say me to me record 1 hour menya fault technical problem what do you mean it is at times how we Ghana for you serious or institutional we serious bia you should have a secret cameras you should have CCTV cameras yeah a recording hulu bia in case of emergency
Uye institution. Now ye a serious institution. And then Poyania ye young crank store say you busy. You should have secret cameras. Men can say technicalities in tea and then to be recorded. Obi or Nedianabobo Hokwa. And it is there, just there for the creation to scare say cameras were obwa. Ubi dianya not yes, so wouldn't saw the etasa. Pona kwaye. Charlie. Okay, sorry. Hi. Asem shit. Okay. Out of mama mene agbeve doctor emo enkomo. Na enawiye agbeve herbal center onmu products na omodi abedwa so no. Enya asem ketwa. Onmu wo agbeve fever. Agbeve tonic. Agbeve balm. Mona soap and in the cream no. Areshe mumpebi na muntuto. Akra abadok. Yeja. Na umpumu what do my home? Very good. And ye dawase agbeve fo ye jimudi mundu amodi aba ye jimudi. Mona mokura mu nim die mu frin kanetete besi sabri modasu kurem. Ya so edi amamo. Jo, we the mama fa kunyes na me that for so much brain tea na me share for nya nkran say ya rebi e koso mo no mbo de answer mo do betre agbeve herbal hospital me pa cho so ofri kumase e na eba obefa ka ekwa adwuso nya fa ka ekwa adwuso ka che meet na say driver ni say obesi okwam junction pa cho onye dru kwam junction na ya ne ahemfi no ene de nhwani mu me pa cho obibia so ofri adwuso akiri say e dwaben fidwa say nkokko konongo e na eba so me pa cho obefa ka eba kumase nkran kwantempo no so pe onye dru adwuso na won tre adwuso kakra na odru krapa ka che meet na say driver ni say obesi ewo kwam junction ya ne ahemfi no ene de nhwani mu me pa cho agbeve herbal hospital yen seto Krobea mu pacha yo kumase nkran kwantempo no so anase highway no so ho pepepe na agbeve herbal hospital ya so ya kese ne den ewo ntimi show a oba yo kumase kwantempo no so ntimi show bra na beje ayesa project ya de ahamba ene ndua hin ne ndua haban ene yakeka bomu ne de yendru ntimi show ade ba kwa de be meka se oba agbeve hospital ma minya ene ja to na sa ne hoto so say oba ya we wari de be to ne se pacho agbeve hospital nya hospital ba ya be kan waspa ne ya ma wudro da bi ya to ye bo ase eye hwehwemu mapa e ma ye hu se hwehwemu na ya ye no eduru ebunum ansa na de yendru na ye den aka me pacho oba ya lab ne ye scan room wa me pacho ye obi bia bi wo mfidie no ye wo modern equipment a wo ho a me pacho ye to ye bo ase eye hwehwemu papa ko etire me pacho de bia mpempi no nkofo bebre ba ya na yare om de ba no symptoms no na ya mo ka ho asem na so ye be yesrem na etiri no ye ho say yare na o de ba no yare kese pa na say yare bi ye den ehyem ansa na san symptoms ne ye de ep we nyina hwehwemu we ye nyina ma we nyina dead ma ye tu yare na say efro system ne ma ma me pa cho so ba agbeve herbal hospital na onya kodru doctor ne ma de bia me hye nkran say wona we de ne ye wo dia intime so wa bomodi asa obeka yade no no kra nyina ayeden a che doctor no na doctor no so ama akwanche kama pa sa onya ko pharmacy hone ya ma wundro na me pa cho se ne pharmacist ne ka che wo no me pa cho koso ne nom ne pepe na wo koso aye ne sana ma ye no o ya de na wo de ba na say butaya na say dentia wo de ba agbeve ba hospital no e be tuni ni na say ama kama ma onya fa ho de me pa cho wa shane so say ye adwuma de biara da ye ni holidays but just send us one me any holidays or agbeve ya so ye ho de biara da obeba no me pa cho agbeve ba hospital ya pro na ye den e bia ye adwuma pa ntime so mesika sam no enya wasem kase me so wa shane so yimam se sika sam no de ma na enya wasem kase kra me pa cho kakra bia okuta bia no o de ba agbeve ba hospital ye beto ye bo ase age ahwe ma bibia ye de ay kama ama ntime so wa kakra bia okuta bia no bo wodi ase wodi woni betre agbeve heba hospital ya so ye ho na bibia ye de akoye ma me pa cho so ba na ye ma wundu no so me so wa shane so ma me nduro say that scarce no no be no pepe emba agbeve herbal hospital ne ya maudu na nka se wanu ba ko mienu ho ba yon ti wajai me pa chaw esa na ho de ntia oba no srawa ho ye ti me show shane so ma me say de hawo no me pa chaw o de ba nyame adom ne na nyame adawro ma ne na me abasente no me pa chaw yare ne betu ase ma kama ma wonya ofa ho de ye de ndro bako enum ena aba edwaso ndro bako enum ena aba edwaso me pa chaw de edikan no eye edre friends agbeve tonic
tonic me pa cho se me nyaka agbeve tonic dia na me nuamba no mani agi yie pa me pa cho a me nuanu ma se bi omo fish komo how pa titru me pa cho wadura me kanfo amount e ye adre friend se agbeve tonic me pa cho unya agbeve tonic ni bia me so en number ko num yunu nka se me jan num da bi yade ne de enye da ko pe anase enfiti da ko pe ne ba yo da na wo system ni me so wonum a bomode asa obenum na wanum ni yie na etuni nyina asa ye den ama come on me pa cho me nuamba na se bi o mo kombu o mo nsa na so mo konfisia na se o mo se bon aya clot me pa cho be ya because abobon to me pa cho boja ne de etimi den e flow kama me showa sane so ma me se wo sa problem no draw me kan form e difference agbefetonic me pa cho heba shop bia chemical shop bia ne pharmaceutical shop bia no kwa benya sa dre bia de ato obi ho de na mo ase ne bo a obi ya mo ase ne boja kitikiti bi na ba be so obi ho kra ne de no kra nya de emba kra esan say obi ho wa kwa family plan na dro bi ama sabi anya wonya problem me show man even say bon ay bibi pasa me pa cho do be say obe ko heba shop bia na chemical shop bia na pharmaceutical shop bia no do kwa do so agbeve no me pa cho de to 3 to 4 to 5 me pa cho nom to so ma me e ma space bia nya de embedem e san ya ye say sa to so sa family planning na wa ko ya ma o messes ni ntimi ba ni nyina bi break ni nyina ma mo je ni ntimi de flow kama oba de bo so me so na sa won say bon na mba na je say wo ya ye be ma ni sa me show a so ma me so ade ba ko differentiating be ma ni mba e say bon ntimi show shane so ma me say ba ko pe a difference agbefetonic ni bia de ato na wo de treat o problem e fa o messes ho e be yi ni nyina pie ama wonya ofa hodi de to so mienu ene se etumi ade e friend se koko pals me pa cho koko de bia me ka se koko e wo so a o ferifo enim na be ma wo enim akwa kogu ase entwen se wo enim ba kogu ase e wo ferifo enim me pa cho wa hye ne so ma me se obako pe a difference agbeve tonic ni bi na for treat o pals na koko ni nyina na nyini nyina nya de enfro ma wonya ofa hodi ntimi so se koko no e wo so a de dikan ni se wan ko pe ade anyoma me ensa and a bow moon, I say bow system, more one agbevitonic ni bi amto. No man to what was some near flow system, man, that's one but agbevibos to a young boy. What was I the second account? Did the kind a dear friend say, oh, private and ask what down and was a muja, oh, Jana, and me pacho, the cassia power, 1 year. What was I the second account? Me pacho and town and private set all this charge and muja efra, me pacho, the bonnet bar, compare agbevitonic ni bi to. Obi has to be private no chimwan and the cocoa bunny a yep or chimna the cocoa bunny in a yip me pacho. One go pay agbevitonic be anto no anto what was so me pacho what was I the second day e ba come there to be san say obi ha o to class o senior man na so na bibia betwa ne to say call me pacho ni na e koko symptoms a ni nyina e hia agbevitonic ni bi na wato amana yi sa problem ni nyina e de efro me pacho chemical shop bia heba shop bia na say pharmaceutical shop bia me pacho o kwa obinya say dro ya mabobo so din say agbevitonic o say agbeveba me pacho ni nyina obinya bia de atom de to so mienu e reference agbeve fever me pacho agbeve fever ne de eyema obi asebi wo ya malaria na asebi feverish ana fever achina amane ho ayehyehe amane ho ewo so che ana so obi o typhoid pa cho edro me kanfo ama eye edro reference agbeve fever eni ti sam na say agbeve fever ne dia na say agbeve yendro ne de eni kwa so oyare ansa na wakope bia to me pa cho eye edro ese de bia esefie onum na o man kra ne bia no na o obi bia fie o fie bia na o man bia no se de bia no ahode betena fie o da ntime showa be bia agbeve fever no eyen say anasa de agbeve fever eyen say me patcho so onomo a etimi ne more friend mo say plasmodium parasite no am de malaria eba no etimi ne omokoko etimi di omo so nkenim pa me show e ma agbeve fever no nya de empefie ho me show a kobi be a tondro bia na o de kwa so pe agbeve fever ni bi koto bi na nom na bubu bi na entu fever no nyina nya de ama kama na nya ofa ho de me patcho shane so ma sem yo mona cream na mona soap so e wo ho mona cream no mona soap no de a hand in hand cream and soap and answer bronica say it works hand in hand me patcho yen use bako enja bako de bia so use ni mienu nyina bom na chese se ne wo so pen na say the effectiveness no wo hu ni ye me patcho ye de soap no e dware kama na ye de cream na ye de asra sabi obi a sabi adwuma bia wo ye nti no ama scent aba no ho me patcho kope edre reference mona cream na mona soap ni bi de eto na fa treat ni nyina man nyina nya de enye kama mo me patcho obi o ha sabi o shampoo bo na obi yin po bo na
scent ayene abam pabonim anasa abam mepacho mona cream ni mona soap na ebebo ye pa mepacho obia sebi pimple any that spot agina nim na afa edro me kan for ama mona cream na mona soap mepacho ko yusu bi na embo ye pa me nua mma na sebi o mutrinyi entimi emfuno mona cream ni mona soap bebo ye pa be eho na ama otrinyi na entimi efu kama ama bibia ye kama ama mepacho ye wo oba Beba hospital mepacho so free kuma se na eba obefa ka ekọ ejuso una fa ka ekọ ejuso a unya du kwam junction pepepa si ye ne kwam ahemfe no ene di mfani mu so free ejuso etiri so na eba so obeba ka eba kuma se unya du kwam junction pepepa Beba hospital ye ne kwam ahemfe ne di mfani mu ye number no 0246 59 52 56 0246 59 52 56. What's your problem? Be a how be and Bomadian say, but at the Heba Hospital, nay, a ball, maybe be a cost of Kamama. Abanime, yada say. At ye for a re agbeve, Ninu pano, a home comubi, and na yabono. Hospital Nanka Sanso, a war adakojache, Fakaye Quajoso, Siwakwamu Station. Station ni opposite pair. Eye Agbeve Heba Hospital. Ahei die awo ene sefata se wututu anamo na wodeba. Mianka saminua Ebenezer Akadom Junior se Eben ochra de wo inchi senior high. No se na ya Krobea Asante maba Kumase kochra center chi ho bantama fufuo dwant bi wa ha. Ye abusua ni fufuo. Yefre ho fie nkwan nana sabre wonu mu abiem ena Asem Beba Dabi show no onu mu tie mo live efie nkwan for edamase bantama hwa na miame vice president PSA choba ono nso wo ho awiai ya chiachia mo nso enti agbevefo no no ene wonu mo nkasa de wonte ase no wankyirem na onfama Nani yari bi hanono amane ni sure uradi na unyeji Nia audano suru amane ni sure uradi Nia asandano suru amane ni sure uradi Nani yari bi hanono amane ni sure uradi na unyeji Adom wo wiem adom e wo wiem krache adom wo wiem ate adom wo wiem me mane hawo ena menye wadwen se obeye wo hobone awurade nyankopon mo show ate ena wiai kai hye nso se baabi biara a owa utie yei baabi biara a owa ohwe yei nyankopon onhyirawo na ontiewo onso usun na enawiei esa ewa adujama osena na ya Krobea Asante ena ya me wife ena ya ne birthday we hye ne mame ye friend mame afiase wa owa adujama na chia adujama hene na naboachi yi adom kotoko chia ne mame okay esa na nanso da se free mind ewo pechi number 2 no ochire sa chia se nana asem we pa de da bremoti sika boy no si free from honoka say me coach alebeshia no onye ni papa ononso enono nana ya Krobea Asante I knew that me nte dia o patch na say wa wo dia wo pizza ne dia keka ho no me nte o message na say Kumase Clement o message na nya clear intimate ase honorable Baroski awiai ononso show ne live otie yenso eno osena na ya Krobea Asante abubo ya driver no
yɛma ne benefit of the doubt but confidence tricksters no nana ebinom use chamu ombe chame wadwen sisi a yɛsɛ fata sɛ woyɛ ɛne sɛ oma w'ani da hɔ ewiase bibi pa bi wɔ yɛnim ya awurade nyankropɔn ɔpɛ sɛ ɔyɛ ma wa ɛyɛ na akyewakyew ɛwɔ ho nanso sɛ wokae na wohyɛ ne nso na wohunu sɛ adom wɔ wiemu a ɛne pa bɛkɔ so ɛde aba wo adehyɛ yɛde dwumadie no si na moma me na nyame nsa wom herbal center abrewa basnade moma me na nase abrewa yi ɔwɔ kumase ha sɛ paase bɔdwe sɛ anwo nkwanta maame no ɔwɔ aduro wode ewunya ba na sɛ awɔ ho na ayɛ wo den a abrewa bɛboa wo sɛ yɛsuro ku yadeɛ na ɛha wo awɔ ho ayɛ wo den sisi yadeɛ anaa hania ɛnam yadeɛ na ɛtete wɔ wadaroma yadeɛ di unya no ɛne abrewa basnade emedi nkita ho why friend was 0246 45 0718 Bandage Herbal Production onom na de Hepa Plus Herbal Mixture no ebeta yechi eye 10 Ghana cedis pe eya bibi to na bobo ebeboa wo Avine Plasma so no eye 3D yade aduro bia ye to no bia no wuramu a ubenya bi mede de Krobea nana Yaw Asante oji amanie apesema kanananie jataba na nadwo adoma kyede aposo onom na hye dwumadie ma yede besom ye na nampof berema ene obo ade chiame nso ote wonka baabi a won so te yanka free hwe yen bia no yankopon hyira wo dwabrem eto aso yeda mo ase Nia auda no suru, amane ni suru, uradi.